Oi, kau! Come with me. This is where our adventure begins. Paamua le atua o ia o lo ufamae a o mai ni pua puanga paamalo situ maupea o te alofa ia te oela usamoa ta Samoa tu pelele anga I say yo pese pese atu mafamatala no tamo fiele mafaya upuna famatala Uanu berta sifo I oile pacifica La Usamoa La Usamoa Paamua le atua o ia o lo ufamae Ao mai ni pua puanga Paamalo situ maupea O te alofa ia te oela Usamoa Ne mawhai o nanamu maupea o te alofa ia te oela Usamoa La Usamoa La Usamoa Paamua le atua o ia o lo ufavae Ao mai ni pua puanga Paamalo situ maupea o te alofa ia te You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Usamoa Afio maya, ilo ainga. Le no fuanga e matua whaata uaina i so o stangata. Au e whaata pena I mono tu wa e seatu, siaki mua mua o pepe balanga I le malaiwa le tele. Ona e anga I le ilo tūtou wavandi, o lo o iai le tato VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. Ona e ulo whalero lea I se vai gai matua I maa hofa tele lava lona mātou o fi. Le whale olo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali, ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porukalame I a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma ma tau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tongi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa furu lima ta la mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima ta la mo whanau I lalo sa furu lima watausanga. E paulava le mea te whaia o le te tongi online o na whaali leo lauri City I le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lava se vahenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa popua o ta pena I lau whainga amlanga. E sili lava lau ainga monu. Le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For
durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Talofa lava and welcome to Anava Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anava Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anava Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Yeah! Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind.
At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive. It means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Palava and welcome. Keep the flame alive. Some more strong, we will survive. Yes, 685. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Soe fu manuia malalangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a'ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whale whengaluenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesosoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea a wai ta ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Mo le whaongaina o le tau.
Ia o le fo'i na tongi o leina I tātou, ma liu whaalava au le satauro, ia ina ia lave ina oe mau o le tangata ngasala amu ia se ato atoa, amu ia se tasia o soifua ato atoa e leini ona masei, leini ona se se mani ona lenga. Ia ai whaavitai I le alofa o le tua. Ia ua mawhaiai ona aulia le nei taimi. Whaavitai tele, ia I le whaamaoni o lo tātou tapa au siri le langi. Ia I le taitainga ma le puipuinga ma le saonga le mou. Ia tele iloa le to tele ka le whai mai tangata no sound, I don't know, because I can only hear myself. Ia ai se isia ki ane po I se tātou sound po le lei. Ia I mea umalava. Okay, o tau le lungo le tātou Facebook se I, is the Facebook on and sound? Okay, ia. O te whaavitai o no le tātou producer le Filipino. Ia au te lo le so longa le ia mea umaileanga le o le tua, au te lo fui ai singa mai kaimia fui le sika mai kaimia po ngai se kongea ngai kau whale kongo koe le amtanga a le fua vave ala umeli mai. Ia ele a whaina leanga o le whaitala o le me mo o mi alo maua umai le temi uma. Antolo sina se furu se kone o tau whale tonu. Laola. Ia ele a whaina, whaavitai le anga leo le tua. O le si taimi e te whaonga ina le langona ina o le anganga pa ia momoli e joy le leo. Ai whaavitai o te lona na ua toe seki se kueli whaata whaatusa. Ia le alofa o le tua ua tātou au lia mai ai le nei aso ngafua. Ia oa mai oe, oa mai lau sa valinga. O kei lau sa valinga le nei soifuanga. Ai na mai le sao tina ta lo fai. O le aso na nafi. O le aso sao tina fa mana tui nai le lalo langi le nei fo itu. Mana tua o le fato a sao tina Amerika ma Hawaii ma Amerika Samoa. Ia mani atu nuu la tau te aso ma faitau aso fatasi. A oanga ngafi a matou lea ile nei fo itu o re kelope. Samoa o le atu Pasifika, Australia, New Zealand. O le la sa matou a Mother's Day na nafi. A o le fato a Mother's Day Amerika manisi o atu nuu fa bena ile nei fo iaso. Ia whaamanu ia atu lea o le aso sao tina ma momoli atu le whaamaloma le whaafitai. O na nafi o se vainga le I matou tina. Can we have those photos whaamole mole? Ia whaamaru atu lana o te le alu o te sue aso sao tina solo mai. Ai o se vainga lea I le to tele o tina o le matou ekalesia, le matou ministry. Na tau sirisila mai ai. Ia ua wala au nei e malanga o matou tina I lunga I tutu le taimi lea na whaile la tau pese ma whaasau ni le whaaula. Ia le ukou sirisila o ki ngā umangei e awai le matou ministry. Ia ta te leiloa au te loa e lata li se lau leo whaingo tina. Tina mātutua, tina feololo, tina laiti. Ia maso o se tuai ngā tina. Sa mātou celebrating ai le mātou aso sao tina. Whaapei o nisi fo yo e kalesia. Ia ese umanga e wha manatu ai e tātou le sao tina o nisi e whai siva. I po aso weekend. Ia o nisi fo I e whai le night out, be outings. Ia o dinners, o malava I tu ai ngā celebrations. Ia, whamaile upu. E lau ao le fiso, e lau o le tolo. Ai ala I tasi le maunga yolo, mo moli atu ai la whaamanuianga o le aso sao tina mo tina uma. Manga ia upu lea, tina uma. O tina e iloa e le porokalame, ma tina e le iloa e le porokalame. Whaamanui atu lo tau aso fia ananafi, ma le aso le nei. Ia, e whaafitai ai fo I le loto, ia, ni tina sa te lelo la tau sao, I lo fo I o langa, ai mai se fo I o le o langa, ia, o tatou uma. E te manatua ai tina ua whai ilangi la tau turingasia, o tina ua matua le soifua, ia o nisi o tina o loo talavou ma maua le malosi. Ma so o sesi a sa mawhai o ngā whai se kausinga le lei mo le ola ma le soifua.
ia e mawhai ona tātou whaupuina e peina te amaia se mawhanawhana o le alofa whaalitina. O moli atu ai la whamanuianga ia mare whaafitei te le asiata. Ma le tātou porukalame. Ia i tina o malava ai mai se tina o le nei porukalame o i latou e fia. E tā loa le wha ia fiafi o aso te itasi po le a fwere kaimia le koua kungu. E le do e le lei se me fai e o e kalangoa e ko i ngai le ko e le lei. Ai na o asiata ma le a taua ma le tauta ia e mana na o ia fiafi te itasi. O tou nā tina mo moli atu o lo whaanga. Whaafitai atu e le tau tāpua inga. Whaafitai tatalo. Whaafitai anapongi. O a uma vaenga e tau te whaamanuia mai ai ma o tau tāputapua i ai whaivole nei porokalame. A vea le nei lao lao ma le nei maani noa e whaamanuia atu ai ma whaafetai atu ai. Ia te o tau uma. E tele o tau whaalanginga whamai o tau o pae ma auli. O tau o wheangainga o le i oi mata. O tau e whaalau le leia. O tau o tau sala, o tau o tau pou, o tau o le angoa i o whaalanginga e avitina. E sili o koukau i penginga. Oh, my good boy. O por fata oto. Au se tina e a mi o le lei. O ai ea senga ke maua. E sili lo na tau i penina. E oi. O ke whakula la utala a uto e nofo ni mo uto e mawhau i upu e whamatala i ele poto o Solomona. Le lei o re kinga. Whamai le a vā a mi o le lei por kinga a mi o le lei. Ia, o le upu mongia. E le mawhai umai ka kou o nga whaakau le me le ka o le penginga. Po le burrow. Tasi lea mataua anga tātou e tau ngata i le soifua ma leola. E iainga ingisi ki ngā ua maali liu lava e le i pai se me ka ua se penginga. E iaingisi o ki ngā ua whailangi le fōlaunga e le i asoa i se penginga. Ai whai mai a fio ngā le tua, a o se tina e a mio le lei. E siliaku la longa kau i lo le penginga longo winga. Aua e ke popole pe a whaapea ua maliulo ki ngai ke le i whaaulainga i se penginga. Aua fo i te popole pe a whaapea na umantula sa o tinana na fipo o nei e ke le i avea se penginga i lo ki ngā. Aua e ke popole. Ia o a o fe ala lai i ai ngā penginga o lai whai mai le fio ngā le tua. A o le tina mi o le lei. O fe ala lai i ai ngā penginga kau ngōwhi. Wala ngai. Ole lenga lea mare fata oto lea. O matua i nofo ale poko Solomonga mwhaka ngōwhi e penginga. Pea i role winga o lau tala. O matua tango sa o a ia kamiki sakpai ke leo Solomona. Whamai, o ngā mea o penginga. Whamai, o le Pearl of Great Price o le penginga e kau kele, kau ngaka. Ke lero ngakau. E mawhainga e kau ngaka re penginga i riskai mire au lo ma le alio maisi maumea. Ai siri e kuwai o ngā kau ngaka. Le tina mi o le lei. La mafu angalanga. O le tā ua ia sa o le whamalo se o matu ta mawha le nganga. Ai fesiri i fola o e ki ngā. E kaunga kala wa mio. O le ale ko ai ngā mio lea ya kangi ai la wa mio. Lei o le fesiri fa ala wa itele. E penginga la wa mio. E siri aku la le kau o la wa mio i lo penginga. Po o le kau o la wa mio o le matua mata ngā lea ngā whai. E nao na whapenantu. Teilo oe a whai oe se tina lea e te whaia tustusinga leanga ma e ngutu leanga i rungo le social media. Lea lau whaku saoa. O le kau oe. E kaunga ka aile. Iwe. Oe le tina. Le tina lea e te ngutu leanga. Kusa peke fake page, peke real page. Po lea lava. A o lau vavale ia e te whaitala mātanga e te whaata asina lou tamali anga.
o e la ngā le o ke whai aku vai. E le ai masou kau. Usa ia ke au, e le ila so worth, e le iso value. Langa le whai mai, o le ki ngā ea mi o le lei e sili ro le pēnginga. E le o ki ngā umalae karangoa mai ai. O le wha mamafa le nā, ma le whafangu le nā, le anga ua uwa ai le tele o, e o fo i mei u te wawa aisolo ai, e le ngi me wha apuro kiki au isi peini a. O te ofo isi ki ngā e mawhainga kauka kala wha apea. A wha apea fo i oise tina o le te fia e ke wha soa i le upua le atua, a o le leanga i o lo loto e te tau, e te fauangi mea leanga, mangi mea wha apea e sili aku le e kaungo fia e le kau or kau karinga vai $2 shop. E sili e kama vo i e le kasi arau ka e le e makafi. E kaunga ka kua e kamaranga. Wha manuia tele lo tau waso. Wha whetai. O lo tau wha alanginga e ese lo fia u te whaia. O tau e whanau ina leola. E oi. O tau e whana wina le ola i le lalolangi. Amu ia fui o kou na ngā whaalanginga makaukia. Whamuni nao le sauti nā. Iti nā malava. O le whaamanatu le nā. Ia sili aku lou kau i pēnginga. Ona o laua mi o le lei. E le o lou fia le lei. E le o lou fia au le lei. E le ai mase mea whapea kusa foi pe ke au le lei. E le o kalangoa mai le whaka oko a mea siri a kuro kau i pe nginga pe au le lei. No. Yeah. E mawhainga e au le anga i fōringa. A o lau a mio. E sili aku e mitai le. E mitai le alafua le au mai al kuspa ia. Ai e mawhai ona e au le lei o fōringa. A o lau a mio. O le matua pei. O le palapala. O le ia wha uma e oi. Ai a o wha kasi la au le lei. A mi o le lei. Oh my good boy. Ona moni lola ia o le tala le tusi. E sili lo tau i penina. O ai ea se nga ke maua. O kai. E se le manga ngai o upu wha sino au tū wala tusi pa ia. Tina mi o lelei o ai ea se nga ke maua. E sili longa kau i pēnginga. Sila fia lelei e solomonga. E le so nga maua ngō fie le a mea o le pēnginga o ai ea nga ke maua. E o ia ke au ke ngofo aku. A whai wa uwa ai se pēnginga pe ua whaakasi whaalua i lo uolanga me ka o le pēnginga sao. A e visili mai wa e asoa wa e pale wa e ula wa e ai se pēnginga. The answer is no. Nga o mea pia whaafōringa o ngi pēnginga a e ngi pēnginga. Ioi. Lono winga o mai le taimile nei. E le sesi ua maua se asia amu ia oe. Langa o le whaamu ia i kuspa ia. O ai ea se nga ke maua. Ai e mawhai o nga o whaapeaku. O lo o uia ua le pēnginga ia so uma. Pe a mi o le leile ki ngā. E ke u pēnginga pe sili a kufo i mea ngai ua whaakusakusa le kuspa ia. Pe ale leila wa mi. A matanga. Ka ilo le ururi ki kaka malala. Ia oka, o fa moni anga langa o te fia. Te leo nei tina. Ia me se fo yo nei tina matutu. O tau fo tina ia o fa ilangi fo longa o tau te to lua. Ia fa manuia le nei taimi o le aso sao tina ele fa ngofie. Ia le tūlanga fo i o le nofo to atasi ma le fa no ona ua tu le ma lopo o suia le fono. Ia fa mai se ile nganga o le tua. Ia afe mai le fa ma lo ma le fa ta lofa e kalesia e mai se fa feo yo le tala le le ma lo lava le ona sa. A lo le fa parpal. Ia amu ia o to aina matua le leña ko ka penganga. Fai se mea ai o le ase ku kamanongi. Ia o tatou aso sa ki nga aso uma. O mātou la fo ina tā loa le se furulua na po. Uma loa fo ile me ta ua sa ki nga. Uma loa. Ia e fa mai isi. Nga uma loa kai mi o le lancha ngafi. Pe o le taimi ana tū lei ei tua le ipu uma fo ima fafango makakafi ki nga ua lau le lei ua maa ona. Na uma ilo fo inga malea o ngā le sa ki.
ai te fo ia tātou le metas ia malo nei tina niso tina o lo sawaina ona o le ami o tonu o lo sawaina fo i ona o le fasia va o kama ma le fia kama mafa ma le fuā wa uma me fa pena ia il fa ma fananga le tua yo to loto ia sau fo i le taimi e lavia ina ai o to mai le vanu o le anto le oti ia ma me o lo o to go through ai ia ai o anga ngafi e le se ko anga ikele ngo ka pe nga le sautina io a wala ngor man to fali ia o lai ai se o kinga se o tina na o sau wai le nei la rolang ia o lo o yai ma le tina o tamaiti ia fa kasela ma le sio ko finge nga ka mai nga fika mai fo e sau fa kinga mai fo i the weekend la to a fo malanga malanga mai le sau kinga so e tolu la na tina o sio ma to fali o tina mo mai ka un fa pe nga ko kinga mo ia ma meo mingi mo fia kinga le sa ye sia ma to fali an nafi o fa pe ha lo pe ala mo kai kai ai ma ui i le tūlanga lea o se wai kilo o le umu o se size tu wa o mea mangi le ua lau mai le lisi ki ngangi le fali mai mangai o se ruau o se ia o whapea o ia o whairole ia whafonga mai o tau o mea nātou te lau ina mai o mea o ngā o na whai Samoa e mangongi a mea ngai Samoa o ni usila le tau te iai e ilo taltununga i le te tauna to e palapalangi pu ma koe kelengi mea fufulu paule mea ta pena o tau anganga o tau to tolu ia ta pena le tau te o i le lotu ia ma whaari o kou la e wai kaunga ka umala e ia ngo uka penga o ki ngange ia ma kou kokoru ke roe pe kai fase lau le lima se lau kau ofu yo ki ngai o vetula ia o le kali la outou o le o e lolotu ai so uma fau po fia kongu e kua ia irka kua sa ia wala tila ono o sia mantou wa e kalesia e li o sai e meu fre inga kama take away so inga le fish and chips chicken and chips ma meu me fa penga pizza ma o fa pea o ma wala le atali tali dia o le fa me mai au ka ia nala sa matou me mai lo o fa tu o le kali au ka ko ele so nga ele au nga le mama for ka o ofu mama fa maula ko mama fa mare ai ele ma fa inga fa palingia o le soifuanga a mama fa le ai fa singa t-shirt mangai e fa palinga o verdula ia ona o mama fa le tau ofu mama fa ula mama fa mameo vali lau ngutu ka ko me mai re sinka ko mo falai ya o si mantuna o si makunga a sokinga o si makunga o si makunga tama yastina na fi vavia mo ke ko fukura ko ngos ka mai fare inga ngai au ka famai au vai tu fo chole ai ko fu mai fo ise uso le sunga le malo se uso ya Samoa ya siki asiu la fo e kifa mai fo isiki e mai fo ia siana tina ia me se fo fa na uma ai e to tele na tanga te Samoa sa mantu ya ina pa ku ore kali ya le ore ore kali ya le or ka ku wasa o kinga o le whaasanga ka mai kusinga ma oka lau ka mai mea ai ia ona umaro leo mai rule le fale matua malolo le ingi po fulua le sefe le vai ke leo mea nga sefe anga ngafi sefe le paipa ia sefe ai male ere kise ia wai kau palaka kau nei mau mea e ola ili o ngā ke le lari sefe anga ngafi o kwa inga ai ave i de ia Patalo fale na moti na uma o lo mai mo mai a fa pea nga uma lo wasa ki nga fi ai le ako ko lo fia i me na faia e se auto lo malau fa na mo oi ono sa i lo loto ma lie ia lo fina ngalo so ye te tangi sa ole ele me ole am faia ka malua ile wai e sikinga
ai tatou te rea turu malolonga e iski ngā so le pe o le mari i vai la kure ofu ko kiki afer ka ure ofu pe over male afe o vali e vali era nguku ru kai mire o yere ila le ai pi sweet voile o lau makala ko pe o le ka upe me o saruki mo le hilux voile o kau kalinga e se kamangi pe yo mo o mai i ole o folinga wa tau na ile lo po tangata mo i ai e nga mea so le maria lava e ki nga va penga e ai fa mai ya I'm not really happy and satisfied with o mga kuai lo mari o mga kuai lo mari fa pa unga ko mari ku kare ngani o fongo ala fai ale la mea i ku ka inga fiu mu ka vo isa mo mari kamaro la me ki fa ngo fa mai ia rong ia rong ko ru ari kai ya fe ka wi me ia ma ro ulu la vai me ia la ia ka ngo ku kamaro ko so mai le ane kungu vili rungo malala ia e fe ka wi le me ma oi mai vai ku o me nga e fe ka wi me nga ma ro ulu ia mapu ka malo ka ngo ka malo a mai le moa kung ia le la ka fa e ka fe ka wi le a mai vai ku la ka wa e ki ngai mo u e fe ka wi me nga mo u kiro so ka malo o le lupo la le me anga mawar ka malo le fa fiele ka tau anga mawar ka malo pa lo le u e fe ka wi la me nga mo u le ai o kere o fai ko ke fai me nga e o kala ye o le wingor tala o ma kwa fiu e fa ma die po le me ma die ya okay do ele ma wa ele o ma wa ma ki nga ye lungor ka ko por kala me nga so ye ai so ye to te man na o tele tato wor malolonga a foi mai ya ai to te yo le malolonga se va tu we have the notice from the Christchurch fast ainga. Yeah. Abu ke fai kama abu ke fai menga. Ole fasisi langa lea mai le tatou ainga fast. Yeah, I Christchurch. Ma ngai akele fasisi langa lea. Yeah, la fai tau natu. Mua ia ma fasao ile tua tolu tasi pa ia. Ile swafa o le tole tamale alo male ngang pa ia amene o te mo tale va ya fei ma o te pui le tapo tupo o wasa mo le va filifili o le fuele velave malei ai vivia o le fale turutulu i tau o so fo yo na tuao o so ula le fala o tini fo ile matala langa tu lo na lava ala tau sa o le solo le tamaloa ele aungo aute o le nei fa linga ile ava mar fa alor tele o no fale ya sa tu ya ma ia le tauta ia e o faiva alofi au ai o le fainga malo le fast o tofu sia le telo i tu malo mala le fanga ma ainga teitas ai mesio fana wa onga i famurianga fa safua o le tamau ainga sa moai e le tasi se tausanga no fausia ai le malo roma a fai wa fa maliaina ma fa fifiina lo fina ngalo ngalo ngo fa tino le tatou malo o tu la mai nei fa to ile tua sa mo tasi ia fa mole e talo atu le ava ma le fa lo tele ia ile tausala sa ili seleni le tatou ainga o le fast Christchurch fa mole ainga no mai tu malo o lo ia yo lanto sui fai pule le fast e vala awatu ma le nganga fa lo tele tatou a wai fa tasi ile tausala le ainga fast Christchurch o sina seleni e fai masao lo tatou matafale ia la inga fast Christchurch e feso soan yai i le fausiaina ma le umusaraina o le tatou ofisa tu tonu o le fast i Samoa. O le awhaia i le aso tona i nei se furu ma leono o le masino rongoingo raskonga i le asau nei i leono i le awhia fil se furu i le po. O le address e whakasa hall e whakasa Christchurch Hall Villy Place Woolston. Ia mawai maleva noa ia o te latu tau te faitala mali ai le afiafi
mafonga ina i tātou whilo i aina i Christchurch i le wha moe i le aso toa nai. Tātou ainga ma supporters ia ale fast o tau fo ia wale stala i la lo ia manisi o loo fufua tātou te a wai fatasi i le wha moe kako whilo i ai. Ia o te ia i le aso toa nai lea. Vetau i le lei malo i ai i la umalanga i la lo i Christchurch. Ia o le a tātou militino fatasi. Ia ma tātou wewai. Ma wha uma kwa i le story lea i le finge lea marka manoa lea. Ia, tātou won maralonga a foi mai. Whaafeilua i le ataua. Ia, ma tātou kolosi atua i Samoa sin tātou o totonga mai Samoa ne vangana fiafi. Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins. Paamua le atua o ia o lo ufamae ao mai ni pua puanga paamalo situ maupea o te alofa ia te oela usamoa talo samoa pelele I say yo upese pese atu mafamatala Lomata fiele mafaya upuna famatala Uanu berata sifo ioe ile Pacifica La Usamoa La Usamoa Paamua le atua o ia o lo ufamae ao mai ni pua puanga paamalo situ maupea o te alofa ia te oela Usamoa le mawhai o nanamu maupea o te alofa ia te oela Usamoa La Usamoa La Usamoa Paamua le atua o ia o lo ufavae Ao mai ni pua puanga Paamalo situ maupea o te alofa ia te You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Usamoa A fia mai I lau ainga. Le no fuanga e matua whaata uaina i so o stangata. Au e whaata pena I mono tu wa e seato, siaki mua mua o pepa balanga I le malai vane le tele. Ona e anga ine I lau tūtau gavani o lo o iai le tātou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. Ona e ulu whalero lea I se vai ngai matua I mahofa tele lava nona mātou ofi. Le whale olo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatari ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame I a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eisona te tomu a o whaatari ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa lima tala mo tangata mātutua a e luaso lima tala mo whanau I lalo sa lima tausanga. E paulava le mea e te whaia o le totongi online o na whaali leo lauri City I le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lava se vaenga o le VIP I le pito lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga popua o ta pena I lau whainga mlanga. E sili lava lau ainga monu. Le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong we will survive. Yes, it's safe.
colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Talofa lava, and welcome to Anava Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Nabia, Anava Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anava Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Te mino wati leo toe suma 5 minuta jali tu la 5. Tari ya statu so te inga mai Samoa. Ia fa filo ia tu Godfather. Ia ilungo tatu proclame le fu vayaso le amtango vayaso. Ia malo se formulia malo pale. Se formulia siaka ia fa pe foi si la mamo mai Samoa ngi ia kula foraso. Malo se fu. Pa ia tu folinga mai na matua vevela ama mafa la sautina. La sokinga. Oki a kolme. Ana se mafua ngabo. Ia o a se sero la mkango se me. Ah. Oh, oki. Ma se se me al leus faus. O nganga oki e la sokinga ko. Ah. O ka lo ko fa mo le la aru le skoga i mara sa ai faus so le a ku so. Kale. Pa mo go mo faus so le a fa ba. Ah. O fa kela o lo fa ya sabe ngal ko kuri fa ko ese fe kawi o fa ko a fe ya o ma fa so solo lo a ku o fe kawi ya te o ma tu a fe tawi le alwa tu fa tu ese le tunu wa o ya ko nganga ngare ngale la fa mo vai la ye fa malulu ya fer va ngale au te tawasuo malu pu e ngai pa ia ma walunga se tatu o tu nu ai mai se wo ma pele ma mai tatu por kalame a malu lu watu o ma to faitau ai le aso na le lima se lau ma to fa o sin tapena ia o faitau fo ila ia me tau ma waini na i tu la se to rupe fa pe lima fo fa to a o va ile i se ko inga fa o singa onga tatitia tua pusa ila kape lo e tale fitu le al taua I think ya ol fitu wa ole mamato o ai mai le valu anga ile afore valu
ia to ade le ila to na fi atu ia le nau fo ile fa au si mele te fa malu lu tu ia ana anga la kula sa ver ka penga ngor fa au ora vanga ile ia se mangue fa popo ngisi fa au si fo mo se a feru se la panga isa ver panga le ia la tu iyo ia ai fa ftaite le lava le mamano la tunu o na malanga mai tauranga Hamilton nisi fo o to wale mawale fa usi matulanga ia awako ke pole awato te pole le wa matua io no fo malo a ma fatiete ile tulanga le lava lima se la le lava mai le o nengo saber fa le con ai vai le songa ngala fo umale nga loia e wa vai la ia na fo umale e wo kai fongo wale fia ai fafte le lava e fafte ia te auto na fifio atu o ele mfaina maua se fa ausi ia fa maruru atu ole a ko e longo aku le oso ka ole a oso ku ar ka mafu ile ole a fele ru a fe fa ausi ya aka wa ko ku fo solo le sila me wotu le aluna ka ko special man ko ala fa ausi e sim ko ai nga ru special e se fulkala tangata umano wa il tai ole le se la lo mo fa ka u se fulu pe lima allo ile ato ya after yatu mo te fa maruru atu on behalf of for tour next time we'll make sure a poe arua kuala ia savea o tu sani o le yo ku ka penga ngor fa ngol tu pa ia na fa vevesi ia me tu pa i fa a fikai lava mo fanua kasi da ka mo mi sa we fa ide me o funga o me papa fa kipi le lang kipa ia mo fanua ia me sili matawa a kala la kanga kai au Hamilton ngo mai mo fa aus mai asiata ngo usau ma fa aus nga fua mai irkinga ia mama ko maku ayo mai le se ma tu na ai tau fa oi ka miki ya fa mai sole ma ka uki ale ma nga io to for fa aus ya okay pakalo lu moriska vale at lom ko mo ko inga mala fa ngo pa mai ngai ka miki ya mo le se fa aus o pa ko ya kop mai ka ko pe drive line mo wa Carlo fai mo pe no o vai ngai se ko inga pe drive ne ya o fa longo ile matua sunu ina o de to tele ole au fa tau ai tau la mua ai o to mo fanua ma ya ele fa ina ai fa tele fa te foi ya le sila va ngo fa kai le alu lar kalu o nganga ko e kaka ma ya on men le ya o fa ali ngang fa ali ya ko lo vai se ve marcar anu ko mai vai ore ola anu ko mai vai ola ko kele la ola ngasa ya o to te popole e le sitaimi a fa malu lua tu io Samoa ya a fa pe fu e ko fa usi la lo ma e la kula ka e fa pe nga ma o re me nga driver ko la ko uma ya o to te pole la usa fa i make sure e ngo mo se fiso so ani le ma se me alofa ya o te le lopo already ya sta to me Samoa ai ia e sui fo il tato wa tauta ia e male Blue TV ya hana o Samoa ia ai ese maila ile fa o si o ai si au ka penga nga fai morkinga ia no moro fa ka fa o lo ka city fa ki e ba ia fai me ai no ba ia va o nga se fururi ma mi kera ko si ku ko foi o le maka ia ai wele ko ngofia nga ni ko ngofia an ho do da no sami me ho do ki o sami ki lo ku ia la fe pungo ko fa mana ia o pe ya se me ho le mpa o to inga mena tele na fai mo aso sauta maiti ai pe na wa ta walu fai fo ile a ole sa ki nga le yo wa ko fo ma ko do le anga fa aus no ki do fa aus yo le ala pa me ka ka wo ki ole fa ma nga i a ma me fa pe o fa ya o so ngri o fa bai anga o ka sky ai ku fa aus e ko fa sa or ka fa usi le so to le ar me ko kia so le
e o uma fo I tangata fo I ngale fia fa au fo ngale le fia kau sami fa au o re ua ai fa au si uma ai o ke ko o sa pela urpo fa la wa me ma sia ka akinga la urpo ya wa be ma loya la urpo na faile matou maliu na uma loa na taudia uma usau o ka penga wa le maliu se matou kalesia ia malota fa pelo taloto ile tu fa tai wa e lave ina maina o jelo e sene makua ai ngo e le sa ngo for makumaliu I fo ile le de fa longo tu nga to pe mangeso lo kingo pe la ka o si o lo le o to la o to fa yo sala makua o sa vea mo fungua o lo no le ya ni to sunui na wa u male a wa tia o ma fa I lungo si urpo o ma ia o le si tangata no na ave ile fa mo nga ai le va fa no fo ko sola ese mai mo o tangata le fo tu o fo tu o su to ma na o misiru ki su nga ava ku fo fa mo nga o la ko e ka fa ngo fo fi ma di ele ku to de ai o fa no mo ko eru ese o fa pia ka ko va ai la dato ia ai o te tu ina le ata o savia anga ana faatatia eselo na nau e nofo pe ile fale ai susu atu mo te tapena fa usi vakasi ke la longo o le si extra lu se lau na mo wa lu po fo ya fa o fa longo le matu tau nga muli wa ka ngo papa e ka I pe lima se furu fa papa ko ma ngai ro nga muna si tau ainga fo I ole fio nga sunga matai a suisala o ia lai ona le pe o le o nga motion to fine mo le 5 timer fa malo e ka I lima se furu le o se furu fa papa o fi ko o le o nga ura e lo la o le tau nga le si kor ka nga se mangu e tau na mawaini pu fa au si pe maybe se lau fitu se furu e te sile fiale e tau wana o vili mai e fisiringia ai fa ali e tu le fa no anga o te teifona wa mu ma fa papa sorry le kaonga le wa mu ma fa papa fa mai fa mali e ele aku wa mu fa papa o ai nga lo e fa e kaonga mu ole si fo ku ole sunga ya suisala le ya matai o fa pia vai la tato e atangia mai fo I tangata e le I faia ni umu manida wa moya la wa furu le ele se me o se a furu o kwamu o furu o kwamu le ngare o ya to vai tanto ye o I foi lai loi e te lea se ngā rue ngai tau fia fai fo I le fono fau tua na to e mawai I matangata fu ina malanga mai sa mo tu wa ai ngai pe ele I o ai fai ni umu man tu langa fa pena e o ka ika ia o ka oso sungu ma sungu ia ngiu e o ka sau I e o fiso soangi le fai ngore o fa papa me al paki ko ko wa kasi nga ka mi le milio ka pa ka sa ko ia paki ko alpat e to tu sa ele ka ua long ko rua o le sau le fai ngore o le aki ro me nga ma ua e finge res fai wa va vere o so mai ngore live fu le nga fai ko ko ngore fai o vese me o so mai ngore live o ma live fa mai bo ka fio lai wa ma ua e fa finge me no ki Ior ko nga me la le mo wele au fa usi o yo le ya next time mo fa sa o ta to fa usi ya ai o ele na malanga ma wa le tu le ya fa malulu atu te fa malulu atu fa to ese atu ya wala pe fo ile fono fo tu o le lava ma to ta penanga ya next time ya o te lopo already ta to Samoa I don't know Carl if we are ready to go connect to Samoa soon next ona e ile tatou se ifa pitoa le tatou major sponsor le nava mona ia o te loa stand by mai ai ia le tau sala ia hana va ai ia ai me se fo o se sui o le tatou a fare tali malo le nava mona mai Samoa ia e umala se kiroa tatou me ia peitai ia ona I motunga afale na o le tatou o le tatou weekend ai me se fo le tatou
Fausi. Ia, au te lole la tatou kolosi Samoa, tau tonu foi male, to 2 minuto talo le tula e lima a o le tana o le ono ia tatou Samoa. Ia, tatou kolosi sao atu i le tamaitai sui o le tatou Blue TV, ia hana va ai smita me se foi o le sui o le tatou anava moana hotel i Samoa. Le umafuta me le nei vanga o le fiafi. Ia mase au mai statu o tonga. Ma lor sai fo manuia ma le langi mama hana o mai le tafau ngai Samoa le nei taimi house Samoa. So for manuia siata male ataua fatalo fati le tato au mai mo le tata ya e fatalo fati ya te oto uma. Samoa is amazing. I'm having the best time of my life. It's nice and sunny. I'm staying here at Nava Moana in Baitele. Thank you to Pule Mangafasina for accommodating me and also providing me with a rental. But it's been really, really good. It's been sunny the whole time, but for some reason it's raining now when I decide to come into Tautaiaʻe. So there's a bit of rain coming down, but it's okay. I think it's going to go off a bit later. Yeah. Malo whaptai tele mana ia le wawai atu fo i le manino mai o le tātou connections i tuatu. O isi Tina nai te rua mafuta whamole hana, if you can introduce her or no? Whamole? So very, very good, awesome story is I did some video advertisements yesterday. This is Ala Faleniko. She saw the advertisements on our Facebook page and also on the Anava Moana page. And she decided, they just came back from Savai'i, and they found out. But I will let her tell the story from Moana Lava Ala. Please introduce yourself and tell us about how you found out about this hotel. Ia whawhtala wa lewa noa. Ia, talawa na motu le pāwai lua. Ia o ane Faleniko. Ia, bala se matu ainga lea o moe Faleniko. Ia, wawa te sauma ia sau, o tato i tu malosi. Ia, o awa lea sau mai Savai'i, ma siasi mai i ainga foi nei fofuanga whale ainga. Ia, bo mai ala fofuanga le weekend, ia leo matu ua i luala ia ma Savai'i ia ma whai malanga mai. Awa lewa masu enga ia le Anava Moana Hotel o le ma whaiwa program lawa lea o le Tautaiaʻe. A make o mai Australia, Griffith Australia. O le every time, every day, e make o le mapokalama lawa lea. Iwe e o ar kaimi le make ngei. E ka lo le kaimi lo mai loa o le pokalama Tautaiaʻe. O whea make whewa iai e ki ai mali ki o. Ma whalongolongo ai i pokalama umai. O le pokalama foi la le mai loa ai ia. Ia i ngei le Anava Moana. Ona ma fia siasi mea la ia se wha mauni ia. Ma ka watu i the whole world. Anava Moana is beautiful. Yeah, I love it. Ia lea lau ma siasi mai nei. Ia lea lau pukai ma so i lua for today and tomorrow. Ia koe whaua wa koe lia la skofi kau lea sa. Malo whaptai. Mai whalo ana la bala sunga. Whaptai tele ani. Ia me se foi o le tama. O le wa mawala se pa u mai le Anava Moana walanga I kakaunga e lua tu tau iai ia le tatou whapito. Wa maua se pa u le lei mo le lua a fifio I nai le Anava Moana. Ia mo lo sila fia la sunga siata. O le mea na le no whai ai nei luma stene le luma. Pa ko pe ia la se mapa u wa mai 220 le room o lunga. Le foloa lai lunga. I 285 down here. Au. Ia male ko sila fia. Fale kung wa au for you buy for your ngekanga. Yeah, it's okay. We'll take the top one. But 285 okay le lola skengele male kamau le ainga wala wale le nga fai kong. Po mawa se pa upele ai. Wale nga mafai ai o mai lo mai I lau pokalama. O le kako pokalama apoa. Ia ta o mai la ia lautunga ia o hana someone else. Asiata Martin. Yeah. Nga ai ke le lola ia kamara ina le se fe pesa kala po. Malo se mawa se pa upele ai. Malo se fu manuia moe e mai Samoa me so na le Anava Moana. Whawhasira lau sunga ia. O ku mau la warkau.
maura mar kau pauan mera ngo se sei lang o ka ku ngai suia I kau or kau malu per kai ngai muita ya mar sama to ya ngai e ka ser kau masang ya mo ya fu ai de Malo fa chai ya o ani fuafuaga lelei ua faimalanga atu ai Samoa ia ua maua i foi lenei avanoa tau te talatala ia o no pia I le lava moana. E whawhekai mo le whawhsiri ia o ele ngaka ele nga o pufuanga fo. Ia ngore kai milawa ia le li ia ua vangoa mai e kauang ka whao. Ia o mawaisinga kai mi ewa mai ngei. Ia e roa I fo I mauso mo kua whawhini. Ia mai se fo I ainga. O whaia ngei mea reo si ainga ku ngei si o kakoa ki muu. Ia, o le ala ngā reo mai, e asi mai ngai ainga mkua whawhingi mauso. O le wale po I rei doa. Ia mau mai e vai mai I mea reo kou. Awa kua I lunga por kalami nga ia. Mauang ia vangoa, ia mai se whangi pa o le rei mo kakoa whai maranga mai whafo. Ma ngai are. Mo whanga ngei. Ioi. Safe. Le se me whapore ngai. Ioi. Le nei lau maka pia kau sa fia kanga ka uma. A maka mai uma kau mai kua. Ya. Le make ole make next to aku I mare swimming pool ya. Already made out vangala. Le ready ya. Te uma ka por kalam. Mare sa do faskai. Malo faftai. Faftai tele mo fa pele for the tour ya ane or fifianga le loto mo ia fafonga mai wala fafonga mai de pulenga tatu ona mona o lai ai tatu fa pitoa pe e ta ua lo wingoa o le ingoa o Godfather o le ingoa Hana o le ingoa o Anai po Martin mongi lava ai a lua tawala ia alela fatu la utala wai ta usa o toale si secret man ia lea ia lua ta watu le pulenga ia avifo le tolu se fulu % discount o le Mother's Day special. Ia e whaalu ai le lua potu le naua te tongi mo po e lua. Awa langa o le malosi o le discount mo, I think 20%. Ia o te lo fo ia lua e sulu 5% ia leisi vaenga. Ai e ia la le pasenge kere aku ngai ai lunga o le Mother's Day special. I lunga o le tautai ai. So e tolu 10% luna discount. Yeah, so it makes sure I palai mo le lua no no foi ia manisi fo yo lo fa fo mai le nei fa tal no ngali ato a e malanga fo ile taimi le masina o me o le alu tato Mother's Day special ia e te fa ia ia ana intai toi fo ila ia o le te lo e fa ile tato sei hana yes. I believe we do have a draw ile nei mangola fiafi. We do have a draw. Thank you to everyone who has entered the giveaway, the Mother's Day giveaway through the Anava Moana website. We have 5 prizes available and I have our winners ready to be announced. So for our 5th prize, which is a $250 gift voucher at the Ava Moana gift shop, the lucky winner is Nicole Grunts. Well done, Nicole Grunts. You have won the 5th prize of a $250 gift voucher. Our 4th prize, which is a $400 spa and hair salon visits here at Anava Moana, that is won by Kamala Wayne. So well done, Kamala Wayne. If this is you and you're watching the program, please message the Anava Moana Facebook. The 3rd prize, and that is a 1 night free at Anava Moana with $350 worth of dinner. That is awarded to Mavis Sa'amilo. 3rd prize, well done, Mavis Sa'amilo. Our 2nd prize, which is 2 nights free and $300 worth of dinner. The winner is Moe Seve. And our lucky number 1 prize winner, which is 3 nights free stay here at Anava Moana and $500 worth of food. The lucky winner is Farina Pritchard. So well done to all of our winners. Thank you so much for supporting Anava Moana, for supporting local businesses in Samoa. It really helps us to get by. Malo faftai lo no winga o le tūlanga mua is it Farina? Farina Pritchard. Okay.
Okay, al tūlanga lua o Moe Seve, tūlanga tolu o Mavis, Ta'amilo, tūlanga wha o Kamala, and tūlanga lima o Nicole. Nicole Grants. Grants. Okay, manaya. Now, before I talk to Whamawai, ma whato whātu fo I le sunga ia Mr. and Mrs. Falaniko. So, Hana, o leo lua I taimi fo I lea lewa e malanga koe, it's your first time to come and have a feel of the Anava Moana and their services. Can you tell us what are some of the amazing services available? I heard that there's a rental, there's a restaurant, and there's a gift shop. Can you talk us through that, please? Yeah, sure. What I love most about Anava Moana is everything is close by. There's a barbecue place at the front. There's a restaurant at the back. There's a gift shop, Le'i for Pacific Easy, just a walk down. Western Union is just down the road, you know, for those of you who don't have enough money and they had to get people to send their money. Those places are available for you it's near the city as well. What I've also loved about Anava Moana is the service. I've been looked after really well by the girls here. Thank you so much, Sina, for setting aside your workers for us. And the breakfast, ko leisa, po lesi, fresh fruit in the morning, which is what I've really loved. And, you know, if you're someone who enjoys a private getaway, not too much ngasu, like me kupu I tau me Sina and all of those places, kupu ai fusu, come to Anava Moana, you will get a safe, private spot where you can work, you can spend quality time with your family, and that's what I've enjoyed about Anava Moana the most. Ma lo whawtai, moe ma wharitua ia ane e te lua recommendinga no fuanga le na molito inga tangata le I Godfather. E pe amalanga tui sa. O le whawhasiri a siaka ke re longa wa whekau le lei markoinga. Kau le markoinga waranga. E lalo la, e le mangai a lunga langa o lunga skepu. Ke wa whainga. E le seneti. Oia fai pingalo koinga ele fechero kote malo ole manga ia foi le o kaure ka mo ku Samoa wala war kere hotel Samoa o usla war ku pe Amerika no winga la wa kilela le paura ro pa fa ka ku fa yo ya a mai se lua fautuanga moe ma ane mo tātou tangata o loo malanga atu I atunu I whafo. Ia e whaatau ai lea whea tu e whaonga le tātou hotel, ia ona tātou tau mawai lea. Iroi. Hafkai. E ngā pau ara whautuanga ia kākou ia. Ore pau da si mea ngore e le mau kua kele whare pe ngā se ruamingu ke saua ngai kuar whare ia e o ngā lavar pesiri. Malama lavar fishiri yang ai loai leo le o ngofuanga le e yengi e mangai ia ai o me ka u ala bore o whararingi o le lau maka aka ia ka uma ka mai kai e kaurengi kama o ka mai kai ia e mga mia lavar tapo yoi a mai kai ko kasi pe fa fa ka fo ia ai o le fuanga nga ai le ia le o mai kai ko rua e le ai fo se fa le como ia wa mai se ka ko mai fa fo io le finga la varanga o ke le fa tenga ai le ama ke mai to ko ru ya re ko ke le la va ia se fo kuanga ia fa la ver finga nga ka ia mo lo fa ro ya tai moe ane te loe mo mi sina ma no le vai o moe ia ai mo le to tele o tatou ia fa fo mai Anava Moana e vai tele e used to be Mona Lisa mo le silafia le to tele e used to be Mona Lisa le te mile nei o le ua I lalo o le pulenga ia ale e kalesia a sofitu tuto tasi ia I le te mile nei ia ma le pulenga ale Anava Moana o suia ato ai le ngoa wa to e suia uma ma te wina ma to upgrade me uma whawhawina le tele. Ia, ai ono le tātou taimi, o tō umale mafuta mai lunga pulukalame, yes, a e malanga I Samoa. Mana tua mai, o le o tātou whaalau loina le Anava Moana, e fo tātou whaalau I loa le tātou motonga. Si taimi fo ia, mawala manoa e malanga I hana ia o tātou sponsors uma ia I lunga le tātou pulukalame. Ngata fo I le, o nisi o tātou
faltali malo i lunga o le website le Samoan Tourism. Ia ai mo le nei fiafi I think wa le van fialu mo e punga swimming pool. I don't know what to wait na fa mai. Yeah, Hannah, final words before we say goodbye. Thank you so much, everyone, for tuning in to Tautaia'e. Thank you so much. If you want to book a room at Anava Moana Hotel, even if it's, 6 months from now, please feel to book. Go to anavamoana.com and you'll be able to find the prices, the different types of rooms available, and book your room with Anava Moana. Make sure to mention Asiata, Hannah, Martin, or Leatawa at the reception when you get here, and you'll be able to get your discount. But the service here is so good. But thank you for everyone for supporting. Thank you so much, Anne, for supporting and coming through. It was such a good news for me to come through and see that there are people from the program who are booking. So I love it. Thank you, Asiata, and thank you, Leatawa, for your time, and have a good rest of the show. I love it. Yeah, maruia foi le tafao ngai Samoa. Yeah, ai me se fol te mi to te liwa au se talia lo fa te le atu tato fa to fa mo ne fia fi soifua. Yeah. Yes, yeah, mai an tanto wa kafia adu de swimming pool la di ngi kai mi so. Yo, fa ko. Mai ia il pure por manga fa wa kong fa me programa to te o sia. O te tau. O tau vai atu ia moe, o vai atu ia moe, pe o tau vivela ko moe ngā walu o le Anava Moana. Ka masasa. Ia, mamoli le whamahalo, whaftai li tātou so upu. Ia, o le tau sala fo ia hana. O loo malanga i Samoa. Ia, tele fo i la wanoa e mawhai. O na mawaina i tātou o tonga le atou. Ia, manisi o tātou fans i sermanga ia li ia. Ia, mo kongu mara kai mo le, whaika whasalo. O ka se mana ia. Ia, leo tau whawhoka mai. Ke o whorko fia o e poki se hotel le leingi ko discount e mawai. O hotel le nei, Anava Moana, mana moa tonga. Ia, o tātou wharitali malo nei o lea lava e lau alunga i lunga o Porokalame le nei. O loo lātou sponsor inga, ma o loo lātou totongi ina ni se leni o lea e mawhai ai o na maua le tautua mele o nanga ma mawainga i ma pei ma ke. Whatasi e maisi o tātou company, SMI. Au tātou iei whalau lone. O le SMI, o le tātou motonga upholstery, e la vea ai tātou whale mea whale, ia masoasito. Ma le tātou hotel, ia o le tātou Anava Moana, ia ma le manisi tātou au nanga i Samoa. O tātou major sponsors ngai mai to tonu o Samoa. O lo tātou whaipaanga lono winga. A whaitou te awhiwhio i Samoa. Ia, a oe o se tangata lango marosi o Porokalame. Ia, a whaisau ngā ruenga mana tuane le tātou SMI. Ia. Tu langa whapena i te alua tau iai. Kelo, e maua fwoi, wā ke lea lau pa ue maua. Te alu tau le pūlenga. Ioi, awange e laku whaangaka oe le au vanga fwoi e wailanga isi vanga ngā lea ia. Au whainga ruenga, ai te alua whai o te fia tala noe le pule, le angolana whasala lau mai, le whionga ia malavine. Ia, le sa mai. Me whai whale, me kāmuka, me whai whakoanga. Ai se i manga la, ai e se la ia rupe makasila waa. Ai maua i fwoi ma oe e le talinga maa loa le uso ia mau. Ia. Tā ua, e nā no whai atu. O le wha tā ua o le tātou whaongaina, awa kako ke ku foi kala le au loto le anga ma le au whapena a le atu. Awa tātou te, awa le mauar ko inga kūlanga ngā whamai lea. A tātou o ai i Samoa. Alu e po eso waka mangai kako. O le sunga ia mau hunt. Ea, kusa au whaingoa mau lungo le tātou Porokalame le nei. Tu sa o le tātou tō ainga. Tō ainga. O le tō ainga. O le kangaka e ko ai i mai ai re ko akele o kako. Ko se kaulo mai ai. E ngā konga. Ia. E te ruatula. E te tauna e alu e po e maiso wata ia mau ma rupe matasila le motonga. Alu fo e po e maiso wata i o le SMI. Ia me se fo tātou nā le Anava Moana. Se i whiakula au kala le ia taua. Ia. E iei le au makamaka ngā ma le au loko leanga.
Ale la o fa nga kai mo ka o mo wetis ka. Ni fa nga. Ai ma ya. Fa nga. O tau ia le mata nga mai mato o ai ko ke fai upu mai ya ma ua ma por kalame. Fa nga o mai no ai to te no fo discounted ai inga i le hotel. O nga i le ainga mar fa nga mo ko fa nga. Ioi. Ai lo ya nga. Le na wai ese lo fai kala mai. Fai kala mai. Ai o nei le taimila ai alu nei e pokulau ia le wai la kua fa mo le nga maua mai lunga mato por kala me ya asia. Vai la nga ko ia ile mera nga ngo fo ale ala kira nga yo king. Le maka ukia ho me fa. Eto. Ai taua e le ropo lo wingo nga fa nga. O se fa nga. Ai le nga mo so kupe mo ngi mo ia mo kamaki fa nga. Fa nga. Ya le nga ko nguna na wata tala tu e le fata mau ta maiti. E loa e ia fo se nga. O fo ile sa mo ale wa leva nga pe ko ile mo se discount. Fa nga mai ngo. Io e fa nga mai ngo fa nga le ngo tatu por kalame. E te alu pea oe io e. Sa ele pese fo ile le ko ala e keru. Alu pea ia oe ma fai pea makala. Ya e makakalo pe e mongi. Ya le na tatu fa la wilo le na. Ya wa fo tatu wa sautina. Le ya do o le winga le te fai tu o le o saule le tala. Wa mai au na lauli unga o le tangata lea e suafa ia pokaki. O lo ke kau kilo kulonga suafa makai mua ava. Pokati tu. O ke fai aku la ukala o se wha amasingo ngai ngā vabe. Vabe, ngā le lua, fia lua kau sanga. Lai fatu se, vai aso le ngā whai ere wha amasingo. Yo, a whako e lua kau sanga. Lua tau sanga tusa o iu lai nei, o iu lai, a toa le lua tau sanga. No inga le lua fa lua fa o you lai ele lua fa na tupu ai compare le hit and run lua apelida lua kas ona wodi male sa wadi varia ku nga ia lima le ongo kausa ai si dia ku le maka ki o le case le lo le hit and run ami e ka wo ma case lua a case le ko ro ka ma liu ai if fa so eu fai pe lua so fai ele ele ia ko se vai aso fai ai fai ole me foi le wa sa fa pe umili case onga mai ka wa ku le vai so ni ke ngi pola so lu e pola scofilia nga sa ama ka nga sa po me case le o fe ngumia io mon ma le ese fam kalanga a Jordan ese fam kalanga te vete malesi ese fam kalanga o fangang yo sa fa pero la sorry no winga le ko ki kilo fa ya so le case le ama ka uri fola le fa fam kalanga nge mon bange le malo ma ku foi le ka fe o ka mi sing ma ngai o ka mi kula e poka poka pe uma lo so le kula e poka ole ke le yo officially le atu wa de mata pule nei o au foi o ke ka o te tau maneno tu lava ele ai ma so ukari ko winga o mea ia nga fai ngai famsingo ngale no just me personally fa pena ho nga ngo fai aku ole makwa vavele ma fau ko pengor fingor o case le ole fesili no fesili mua ile ma fau o fea o iai le fare kua o pengi a minga fai mo mau o le fesili a le au te fesili ai pea o fea o iai le fare tua o le malu o le ma ka kia ia si ka malo le sa tangata valeina o ai fono na sua falafa ele na o telefa ia tu ono o sesi tu le anga e peye ele aingi fa lilo kele o kua ko le mari o la fa ele besides the tuanga me fu lele o le fua fa valea o le mo le loko ki nga ma le fua fa valea ia makulanga fa penga o le mela na o le to lua mua o pokaki e mala ia ile melea
A o le maliu ai o le sunga ia Beniamina Perite. O se leo malu o le malo e ia te ia le tomai whaapitoa na te su e nga ai tūlanga o maliu ma mea tutupuara kūlanga ngā o le sunga ia Beniamina. Investigator. Yes, a o ia foi, e le mawhaina so o na mingo ia se maliu. E le mawhainga ave e sea mai le kingo maliu pe a tupu se whalawelawe i tono na tanga ruenga leo leo. E le mawhai o ngā ave e sea le kingo maliu po se whalawelawe ngā kupu se tangata. Se i vanga ngā ua awai aku iei Beniamina. O na whai leo lana reporti, whato a veila i or kingo maliu or kangaka ngā i o imkokua marwhanamai. Leanga wa umana whai ia utama isu e ngai totonu i le kiuke ma maka whai oi mara ko mai whapikoa. O le sunga ia Beniamina. O le winga lea leilana o whai atu. Ai se ua le sao whai mai ai le ko alua po o le wharekua o Beniamina. I kau alu manga umo re keisi le ngei. Ma se ia lua ko se i kilo i ai maka o pōkaki. Ma ave i ai le avangoa e pei o ngā whai ai murder trial umalawa. E o male o ngā avele a vangoa e ka kaunko e whaku e se e ka ngaka lea. Pe a whinga a. E whaisanga kala i le a inga le o kinga. O ai leo ia ngā su e ana maka upu lea mai le amakanga. Lala nā leo tu whai atu i wha maru lua tu wha masinonga. Ai a tea uri tau awa mea ino na ta upu lea. E le ai maso u kari konguinga. E le ai maso u tali tonuina. Ai ele muka i le kaso esu enga le ataua. Ya. O le amatua ta su esu enga tili leanga o te vesili pe le amatanga a u koe whafo ia le lua kausanga kanuai. Na manino i o le au mai ngora mata upu le ai mesi fo i o le tūlanga i le maliuai. O Beniamina. Ma le kele o le fe ese ai o moli mau. Ale awari ko o lua yanga o ma Beniamina. Ya. E o mai fo i le taimile nei. E ese le mori mau a resi leo lea le ngau wai o le waria ko orua leo ko orua le ngau ka mawanga mai ngā kaimi. O leo ia o kankai suafa ia pisa. Mar kankai suafa ia siema. O leo ia le ngau whaakokoinga e Beniamina. A leo te whaalongolongo atunga. E ho le awari ia. E ese umala mori mau le menga kupu. Ese umala kupu. Ese la mori mau le menga kupu. O te le i o le whaapouri uri pongi sa ke le i kuona maka apura. Ai ole a. Ia, sa lole ato. O ke whakua lenga ia pōkaki ni whamsingonga. Pei marango mokingola sa ia. Alanga ye. Ai whao ngā le statement. Ala ngoforkanga ka e kaunga wa i lungo se. Le ai ma se taimi se i whaatala noa. Le winga nā leo te whai atuai. Le ko penga o le whainga o le keisi lea. E iei se, o le whesiri lava lea, e iei se mea o sila fia. O la whesiri. Open question. E iei se mea o sila fia e Beniamina e winga i le keisi lea al polofesa. O la whesiri le ngā o ke whesiri whaalaua i kele. E ngā ngō watua whaalaua i tele, a tonu o lai sao whai mai se si i o i Samoa. E ma whai o ngā whasoka i mai. Lua. Ngā ki sia fia se mea hit and run. Le nā tonu. E iai se su e ngā involve vai Beniamina e winga i le keisi le maliu o si ngā vaianga. Lea ngā kua ia, le iai upu lea e tua ia ai, le afianga o le sa avea mpare mia mua. O le whesiringo me le kasiranga. A whai o iai se su e ngā, pe a whai ngā iai, o whea ua whai iai. O whesiri iai o le ka o whesiri wha o whea ua whai iai le ngā su e ngā, pe a whai ngā iai. Lona lua, ai se awa ese ai le moli maua Jordan, lenga maua inga. O leo umai a lenga o aku. Kaimia kasi. Kaimia kasi. Aso e kasi. Ese le mea nga sa waira kala Jordan. Ese le kala, oh my goodness. Lela nano te tau le, mo ka kau le pisa. Ai so ka whaakari pea, po o whea e kau ngu ye. Whamai Jordan kau marana. Whamai nau li o ngā whāri uka. O ngā whāri uka. Ai sau le story a Globo News. O whasko uka.
mo lo vinga na fa matalanga ai se a ua esa o kala ku si pa ia pe ua fele e ke riso o le vinga fa ai se a e kasi ai kangaka ai ese uma ko fa makalanga ko ki a pe yo fa makalanga me ngor ku si pa io Yesu kulo ai lisla fa makalanga ma ka yo ma re ko ruka mayoangi e kari ku kusale e mi re kai mo mali o Yesu fa ko fo ai se awa ese ai auto or fisili ko kasi nga mala o fisili ale ai se a o ko leo ai leo yang fair so engal amakanga se ko longo frekua po le to lua pengia minga ma ave ai se update or case le ele se finge o vai ko le ai masesi o fengi ko ai nga cases wo ko fa fa pengi Ua whaafile mua leo ia pokaki o se kala e bapen kua ia mea umai pokaki. A foi lá na o feito vai levar veio o feito soro aqua. Lei, au bakau ke popole leanga e kakau nga soro aqua. Ia, e kau soro aqua. E kakau nga soro aqua. A susueng. A o mele tau fai atu ai. O feo ka oko ai le a mi o kongu o le feito o susuenga ni. Ia, rest assured Samoa. E iai le mea ke le e mangu mai kua o le mea lea. I'm telling you that. E iai le mea makua ke lea e mangu mai kua haku o le mea lea. Kalo fai se o kakua. Ua bawe o ngā kongi le fai unga sao. Ai ke le la vongo, e ke le mele o ngā kong. Ka kilo pole le, ka kilo pole wa ke le ngā fai unga lawa le kaungo iai. A su inga o ngā kong. E mea misi. Ke le? Ke le mele misi. Piko kikia le firi le wo mero ma fa. O le fa ka pungi ia pokaki. O wo ko ka ka hisi me. A ba velonga yo e mori anga ia. That's it. Ba ku ro fa se treatment le la vai o fa pui va fa le fa mele. Ele o dia lila ila mi ko ngun mele wa le pa fa pe la ngo fa fo i pokaki. So la ngo fo o fa ngal statement. A foi lu te fa ia tu na ia lo ma fa fa. Samoa, tau whaafonga mai le mele tau vali atu. Le morianga le lenga ave i le sunga lau del mare topre whionga le pale mia ma le latu vaenga to ono. Ele ioki si kangaka. Nga ole me tau o le tau pule pulenga. Leanga mori ai. Ai ko ikiki masinga o fai. Whanga solo. Ai oso mai le me ka o le double murder. Ai saunga su engor ka ko tapo mrena le lua ka ngaka feo ki kai mi ko kiki a ya so o ia por kai mi akas pe a fa upu se fa upu ai saunga pe ngare ko du fa so ai mawari ai ko kiki lua ka usanga o ka ko fa kali pa fa tali makaukia e lua so fa ia fa unga au assessors mo fa longa ko lima ia sesas vai ngo foi deng foi fai unga lenga fa mo fa e ka ko jury ngi ko lima to lima tanga o la tona na fai unga e luaka ma lo ko ka mai ka ai preside dai ia fa malu ai mata tua tanga loa o ke o fola so le ni me fa fa o le feeling ia por fanga ia ngal mo aulo fo nganga penyami nga fai po kaki peng fai sis a foi lu tu e la tu fo ile e had what to le tala le so e la tu fo mai o la fa la to atuli kulo to atuli pe ai pe fa o luma ala e mau le lima le fana o le tatu tango file fe tu na ile tu inga fa matalanga male scenery le nga va ese uma ma fele uma ka ko ma fa Leanga o oe maha o kako umo kaka su esu e. O kako umo kaka su esu e ke kaure halo e facial qualification manantu ai ngā mea uma. A le winga o le whamtalanga. A e ngofa o esu esu e po inga pelo oe e ka ua kaka su esu. E sa ora uala. A le iloa se kupe ilo ufale a e esu e maua o oe o kaka su esu. So e tofu uma tatou ma manatu ma mawhauwhaunga. A le fesidi. E wha a fefea nga kako wha makala inga lea ku ai ngā oki wha pia. Ku lau le ngana.
a fa ngale upoti instead of maliu e tau fa faingo fi e le vali ngor fa so e fa fe nga ka ko fa makala inga le ku inga oki e ko kuli o le pa le ale pe tau fa matala mai lo no winga ile se pa ma aya tangia mai o le pa waya pe se pa povi pa povi lo ngo winga o le aka ko wo le pa povi o le waya pa povi fo ile le kala ma mai a faila tau teo e demonstrate le sinamia le ai ma se mea e tau fai e demonstrate ai locations o ka se maka le evidence po ka vai ko fa makala kong wa pe fa fenga po me la fa ol pa o mariu po me la fa ol pa ala ola fa ka ki ai fanga a faila le na le te fai e na no fai atu o le anga ngofo ka ko por kalame ma tau tuli matai po wangi aunga a wangi fa makalanga po kaki ke lor ko po kaki mar ngofo le atawa e folinga mai ma tau po kaki o ka se ni information line ngofo mai ai pangale o e aka ngia mai ko kikia uma se mari nga de lei ma yo ngala e me uma fa le o te le tai ona o malolo. And I will say this. No matter po le ale le fia mai yo le awanga le fei ka ke au le ato mata po kala. O ke inka lesi la va se isu e. Penga nga yai se su nga fai e pengi a minga. Le ngan sa over. This is what I heard le amatanga le ato 2 years ago. Le la ko fa fo ye ko la ka lo ka usanga ka duai. Na yai la u fo ile le tangata fa tua ina mai tutono le matanga ruenga it's not leo ulo le o ka wa ko ai sa yai le tangata fa tua ina i tutono le malo na ia fa ai lo mai o le su enga o le maliu o singava yanga nga lead nga yai ko kong pengi aminga o pato la ngalo yes langa mana tua o ia na halu o pengi a minga fo inga mua ia o ina mele langa ile ma fainga moving o ia fo inga faia le ora move e se mai kingo singa va yanga mana tua mai o le ka ia leo ia pengi a minga langa kurupu o le pule mariu so e akangia mai la ufa ila usu enga tunga i tonu le kiuke o pengi a minga po o aku inga mariu ese ko kupu mai sa mo le atonga. He's the first person alui o e uma longo nga faia so enga mo mai ainga verify ma be uma o ia ile authority e remove ese le kingo ma ave loi o format o le maliu na singa va yanga pengi a minga was there ya o le ala na mau haile tala ile su enga o le kele o informations e hafi ai mare ako oh my god boy well o le firi a fa pela ia firi le a fa pela nga pengi a minga o nga fonga kang fa ya kwa ya tu le mala malama le le e mala malama ile su enga nga fai male maliu so the man has some sort of intel e kusai o le oki male maliu male fasiokia o singa vaianga sawa yala ile o le fa ma ile usa ai ora fa sare maliu fa fose ile ngai o so fa inga ia ele se o so fa inga wala ngai le ma fa inga ka ko ka ur mele ngaru o so fa inga le ngai le se o so fa inga yo mangi faka o le fesili o ai nga fa ko ngua le mele o ai na o ai ko ngua nga fa ia fa ko ngua le se nga mele o ke le lo ia ile fa ile tolo lo ngona mata upule pe o a fea e ngai su e nga ngi ka nga fea ai lo lenga e lo leng siringe ko mo fa singo ia wa ke finka fa so kala wala nga la sa fa malo ia sa fa fo lo ia poka fa lo ia leo sa mo ku la e mo kwa ku i la va lo ia leo poka ia leo fo le ia le su e ia leo poka ki va sa mo ku fa penga finka se ke so mele so lo ka ke lo aso e umari fai mar fa ko ke le fa singo o le fisili la wa la fisili a le kulo le fa masinonga ma leo la fisili a fa fonga mai fo i ko masinga
acting a leo. O ai la lea ua whaamali e inga ese mai le whaafafonga lea kungu umare ha mio kongu. O ai ka ngaka iau whaamali e inga i rei ungor kou mele whai. Because surely ele heis nisi o le a inga e re aire ko orua o le esu erwa fingi. Malanga whaangau. Po o fair justice. O ai la lea ua kou whaafekaia i ai ma kou whaafekaia i ngā ruenga o ai la le whakakau i kou whaafekai ora ofisiri. Le anga ua fia murder trial le happen ia kungu ngai masa moa me uma. O so o se ko laulaunga ia so kai kasi ke vai e spotlight ti TV le vakunga o kai ko lua o whangau. E mu mai le tu. E fua fo i le loko ma le mercy o ka ngaka i e whakau kai mea ia. I le safu whai mai ia. A te tu o lua ma whanau o victims. O le ala ua umangei whaia kou kala ma kou wha malie, o ai lea ua wha malie le mea lea. Ngā maua se avangoa e sei whaasanga i pō kaki i maka o whawhinge lea ua rua kausanga ua reisong ko o rua malanga whangau. Ma sei whai e se whako e se ngar ka māloa i le mea ngai e whaia. O ai leo ia kaungarongoa le o whesili ngei. Ia. Ya, me foi fa pengi. E kau ke langa o maaia. Le ataua, sorry, sau noa. Ne. O maaia. O maakongua ia le anga sau ngoa ai le fionga ia kalasa. E kasu e umairunga maaia. O ke maa fau foi walanga ko kiki ale se me fa pe kupu ele fe se i fonga la inga. Ne se i fonga le fa ko e se. Ai vero sa o alfa pipu solo ako. Ama ko le o solo ako le. E whain koe kale kua sukau sanga ili kura fonga sa mora mai. Ole solo atoa sa moa se furu sanga. O se fukau sanga le solo ako ngā me. Ole solo atoa sa moa se furu tau sanga le hana whamanino e le whamasino. Ai ongor karo sanga alo ia. Karo sanga pe ma whai o ngā amaka mai le whai kua le rua se furu. Le fukau sanga. Ai ole solo ako aia sa moa ngā umar se furu kau sanga. E apalai lo e ntaito lo e ke apalai polola. Ole kuringa se furu kau sanga pe ole e mole maka. Ai within le kuringa o sukau sanga le lei ataua. E iai o wa mionga le lei mau wha makasala mōma me le lei ke whaia. E ma whaia i ona i oe le parole board, le lau te ilo iloina. E ma whainga e haru e ke aso sai kua. O le mea foi lai le whare kongu lau mai. O se furukau sanga, ai lua kaka maliu. Ta kau se furukau sanga kaka e kas. Ano ma fuanga le taru sanga iai le loia. Ale tu tangi. I le whamasingo. Whamole pe mawhainga kūrei ia kūle lua se furu kausanga. Wala ngai lua ka ngaka ia mari diu. E kau se furu, kau se furu kausanga raka e kas. Ia por kai lua se furu foi ka ngaka e kas. Kai lua se furu ka kas. Wha se furu waila ia leo tausanga. O longo inga rai, lima kausanga il mariwa kas. O ingole ole to inga. Ioi. Le kioa ale whakaukara e poka ki lunga le. Le kioa ale susu e poka ki. E iro ukari kongonga re ke le i ore twist ore case lea pe a o inga. Inga kaukala poka ki. Ki le su inga. O le fesili le fesili eire ma fau. Ai se a uangi ai poka ki ai ki a ilanga whanga. O le fesili nga. Ia nga. E whawhiwhenga e angi woki se kangaka. No, o ilo ma fau le ataua. A whaape o le ua umana o no tu low la vatu ngana whawhengo fi ua umango ukanga kawalinga pe whanaina le tangata. Whawhiwhenga wangi ai ko ua i whangaranga inga. Kau ngāru mawe whanga te o mau. E ke su ese mea makua i kango ki ia i tongi le samiro loko. O e tau momai. Ka koko i fo i meire mele na tangata wale i nei lua ngalau. O a kala a awe o ngā whanga. Ia. O ka kowa i whanga i ala fua kulo. Ai fa mai mo mai kuai fia. Fale a lili. O ko ai ngā story sa o ngā. Ai fa fia ngā whaile tu ai ngā mea wha pēnei. O fea se whasi hoki ka ngaka i laro le lāre ngei. Ua ngofo whaise mea wha pēngei. Ai angire a koa. Ai ko ua i whanga i ngā e whatanga u le lima ore. Ke le ngā rua e o whanga mea e le whaingofina ngā rua. Ai ke makauri ora ka ula bea. Ke ni whainga whango fo whakau pe lungo se wai ai ku el whanga. Ai makauri fo e o fo whanga. Fa mai disi le lufu lua, fa mai disi le sulu. E o fo whanga fe se fo mo mo.
Ia, o le matua fesili I lunga o le isi fesili I lunga o le isi fesili. O le isi te le lava. E fai whaakasi keises ni e rua. Sa le kong fai wa, e sa le keiso la faele. E se keiso pengiami. A lo mo mongo whaakasi i keisi e lu. A o au o le whare tua tulou te le, e no lango le pokalame wakusa, a o le whare kua o pengiaminga. A o whaafofonga mai. Ke le avangoa e ki koe apiri inga i le keisi lea. Ke le. A le wangingi whaakasi ese ele a inga pengiaminga malafa ele. Ese mawa. Ele se maliu nga whakulou na ta whanga li teimi e tasi lava. Ese aso. O lesi o le aso sa, o lesi o le aso ngafua. Ese ngofoanga, ia te au foi. E kakaunga umanga ko lau le keisi o le a. Ia whako a, vai e, o le faile double defamations. Ma le harass po le alaval tūlanga le fai ia kuila epa. O le pingi o le makala le fai atu. E lua tangata ie mo li a whaakasi kangaka I ko kasi. A lea ua umona whaamanino mai e le fionga ia talasa atua. E ngā ore kasi ia le keise mwhai ngonga sau whai e. Ngā ore kangi ia ai ongo. Ele kua whaka. A ore keise lea I le kangi ia le sunga lauri le maari e toa. E lea ai. O la whaame e se mai inga ia e nongo winga. E separate ese. Mai ka kausa moa I le. O le whai loa kua hare. Ai se wha ai o le murder trial ai pingi. Ai whaakasi. Le invitinga a inga o kangaka o le ua maali liu. Ai o ifo a pingi nga o la kou mea. O ai la le la whaamali e inga. Who is going to rest in peace and who is going to live in peace? E ka ua mei o wako. E le ngia whakasia keisi e lua sa kaunga whaia ia mai a lele keisi o le maliu la whaile. O ngā whaile o le keisa o le maliu o pengiami. Wow. E lua e sa o le tangata e to tasina wha o ina leoti. Ai ese a inga, both a inga ia nga mariliu o la kokangaka, deserve to find and to know the truth. E ese la le ki ngā ia le whaletua, oi whalingo si whaletua o Peniamina. O le tamaita I no ia fou. I think o foulo na suafa. Lei antaua. E ese ki ngā ai kulou kai korua la ka o e whaile ka mai analysis I le mele. E le kukusa I lo ukari kongonga. E le kukusa le ki ngā ai le tina lea sa no nofo mala whaele a ki ai pokaki. Ma le ki ngā le go through ai. Le whare kua o pengiaminga. Ese mau. Ese mamau. Ai se a. Leanga aka ko woa I le ngangana tuusa. O le ki ngā ai sitina sia lena maliulong ko rua mua. Kusa o le ua koe vevesi o ngakai ko rua pe aku uses whaupunga. A tu usesi ngangana waso uma mara ngangana tuusa. O le ua koe vevesi ua lakulanga X. Fasioki langa current. Fatu pa tu ia jesi kusa o le ua koe vevesi o anga paanga. A o le mele tupu I si wharetua le o Peniamina. O le ua mai maulonga ko o lua pele ko akasi. Ma si a la whanau. I lungo ngā rue. I le ngā rue ngā o kaukua. Mo Samoa. A lele wa mai ngingi whaakasi pei o le ngingi whaakasi o le vaipo kurou whafonga. E ka kauwhanga I se loia. A le wo mai ngingi whaakasi lau mai ai loa. What is happening with our system, our legal system in Samoa? O le hale mea ua tūlai mai, o le hale mea ua tupu. Kakolo society. Sa o ere ngangor ka meki sa whai, what happened? What happened to our legal system? E leo maa uangi ro ia. Ai ua lava fo iri ngei fia se lau keisi se male mafu. O koi kiki amo moe fea la e whaakasi mauro ia le ngei ngi fi. Ka ngoa iai ma whaasoa iai. Mai langa ia ki hau ese cases nga. E makuha ese ya. Ese mau.
Ya. Kau foi ese so de keisa la faile, ese so de keisa Benjamin. Ale pa kama se ngingi whaakasia. Paru whaakasi. E o ale tātou suenga. E o whai atu. Se i tātou wai atu le nei vai aso. O le āmatua i o u tā su e lava le i ataua. E su e lava ina i atau i le tini. A inga o Peniamina a whai o iei se vaenga o tau fia talanoa mo tau le fia i le keislea. Ta tala lewa noa o le porkala mele i e tātou whaasoa, whaso tai mai. Whaso tai mai a whai e le maua se wha maongi i suenga ai mai se o kangaka ia ku sape ua kule fast. E le o sui ai leo lai sa wha i ko kongu pūlenga kaimingi. E sa au sui le pāle mia. Ale ato. E sa o sui le mingi ska o leo. Ai le anga o whainga ka. E le o whaia e le la auri ale maria koa ngā ruenga msuenga ia. La sa fa ia le awari i e ke linga kia ia o le la koa angava le or kia ke le fongi or kia i evidence o le lava o evidence. Le sa fa ia le awari i e ko kong. La lau ke ro e le ka ua ko sua fa ngai ko ke ro o ko ia mo ke karango ko. Pa soon or later o le aka o ko ngua wa o te whai atu lau tala e maua loa le fiso ta inga ma ainga o Peniamina e o foi ainga o la faele a o whafonga mai ainga o la faele ino whari lenga i le upu i whai le fio anga o malie e a taua e le upu i whai le no whari o re malie toa a ua vale malie o na tā pāle o le ki o le malo o le to o le savili o tuatanga loa mangingo yo ia whaupunga. Longo winga, ele ako koa pea malie ele kere o kaimi. Ele ako koa pea ngo whaari i o le malie koa. Whamai āvali, pe āsasi, o ngā kā pālea. O kua kangaloa o re ko o re savili, o re ki o re malo. Ako mai re kako ngā ruenga o whai wingo ia whamatalanga. A ua vale ma vale ma le kongu lava ma le eise se kari kongu inga o makanga ruenga o leo. O fea e kapa. O fea o le a kapa. Le ngai whainga tā fo ina whaise ruling sa o wha masinonga. Pe a whainga o mea le avak. Ia. Pauleo me whainga lak whai ungo o mea. A whainga kero me. E whainga kā fo ila. E ui se wha masingo o lo fia nganga mai. I le ka usao mai o le hami o kongu. E whainga kāranga, e pau ia o mea kilo i whamasingo o whasi pepai ako masu enga ia ko ki avakua. Mafuanga la na le arua kār sa mala whamasingo whamai. Ona ua le lava mori mau. Ua le aini mau tu o le mea lea. Dismiss vai. Wa umar case. Mafuanga ngā le kupu ko o le mea lea le ato. Kele. Whaale kōhunga. A o le te talo atu ma le anganga whaalo. Le angai ma whaianga whailoa o le media. O i le expose hai le au pio pio. O i fo i e whailoa ai ma kaua i le kingi su enga le lei e mo mia. E re heise si o kere kau kuloa o te le ai o te le iloa pe ke kau ia pengi a minga o ke le malama fo isi ona wharitua ai me se fo la whaele me uma. Ai a fai e yeise su enga e kako ke ngau ia sa ili ai le ami o tonu o nei mea. Or kako ngā ruenga ngai fai whakasi. A kako waru ngei whape ngei mai ai fai e ngai muri ange le aka whakai ka inga. E le opo kaki sa au le nga whasi o kia ia. Fatu. A ruaru nei mea ai o maha e ngā o se makua set up a koa hana ngei mea nga whai. Lenga o leva va ia tu le mele sa ma waile tino. Mai wepe anga yese si fasko o ka ma mangi so media. Fa fonga mai o to ia ma wala va noi sa mo le ko ke. O e sava vali po le ale ma o le mele nga ma mai. O e sava vali po le ale ma o le mele nga o la fa longo tu. O le matua ma o a yuka. O le fesili lo ma fau le a kaua. O pengia minga o se leo experience. E kau ngai lor mea ngā kaila ngāru. That's exactly. The winga ngā leo ki whai akuai.
wa poe wa yai se fai TV wa yai se media wa alu yuka ma kama fai e drive yuka de melia se i poe mai yai ai loa ele aku hure ma maore me nga kai le wala ma le mele nga maua mai ele kingo pengiami o le fesiri ai ro le se open ai alu ele ngi ofu kari popongi le a kulo a singa kama ingai fifo a le a fo se fatuai o ai se leo i lalo le lale ngai o le ke leo langa wha ko whala inga moronga ko mai ai ua matua i sasi pe a whai ua sasi o ka oka ngi mea e ka kaunga su e lelei lau wha alongo le nae whai si mamao yuka o le pā waia leanga maua mai ai ua mariwa o kaunga call off langa se tia koe fo pe a whai wa langa ke lolo inga le mao le ngai papai ka isi pe a whai kula pe a ale fo nga mai la sa mal mele nga kiof o vaenga umana le tete vatua ai alu walu ngai la a ki ko nga po ka ki se kai o me nga ka ko la nga le wo loka ngai statement le nga fai yes a sa ka kau o nga kau kala pepo ka kira ko i mo fai le recording al ko ko ai to i fesili yo wa le la a nga nge po ka kilu ma pa me ala nge a fa pe fai a ke o ka po ka ki sa e mo kwa le sa o al me nga fai la nga le wo fa mo winga statement le fa ala winga na le tete fai tu o le ango i le a tau o mo fesili more questions than answers ai se lava ua ngau ai pengi a minga e alu le ngai mamau pe afa pe ka kuri lo inga le aru mamau le ngai a ole tangata soifofo se ke lo e o akusa po ko e laupa tu sa po o ele e ia le vaenga ole fanua e ke lo ai e ke rangonga yo kingo o kan ko fo wala va e moma se o ka ko fa penga po le alo fia ka uma sangi se mea me tulanga uma e iai le vaenga ma le vai panor si o manga ki kauli ai e ke la ngonga ai fa pea e lo loto le ai wa mama o ke le ku su e ngor ni kanga e si di dor ko fo I call back up ma leanga o le kanga ka le mau ke o mai ai o leanga ia fanga inga le kanga ka ngo fo adi o le fo ila ma ke o mai e follow up pe a fai o le upura nga ndeng fa lo ngo fa nga mai a o fengi follow up o ku ko nga va a ngi la vai sa fari vai le ngi of ngi ku lo ngi ofu popongi sei vanga nga o ele ke aru su elo lo wakari ai sei vanga na o le ke aru su esa o alo uso o lo kausonga o le tangata o lo a inga makwale leile lo pangi ya o kwa mo o le ko nga menga ki nga ngai vai kula ai o pi la lo mau va fefe ya mo fa pulo lo I mau ese nga ka ya a la ke a lu fa penga ya e me nga kai fa pera la liwe mai la a mo se ko varu mo kio e fa penga e tu sa fa te pe ke haru su e nga oi le wa e roi ke la ku fo wa sanga fo se ingoro ma manga ai halu nge ya sanga mai vai ku ngale a tawa wa mama wa ikua se me e fainga ka inga ma se back up o I tongi ku ia o se ma so e ke alo roa pa me wa vala wa ia o le ala wa lo oi o le wa lo oi ala ko fo ila maka la mo ke de fo su enga oi va e fa penga so le ala me le oi a le mo wa enga e uman tangata valeina ai o le si vaenga na tau mau la su enga le atau mai le amata nga ra mata upu le wo ko manga ku le o le su enga le o ia le pule maliu fo ile le sa le corona ya tangata le na malanga mai sa u fele su enga o peniami I think I don't ole faila o le su enga le na o lo I'll have to re-clarify this na mai ele finalizing o langa su enga e fa be mai enga o kasi por fanga nga mari wai na ole o
but we'll have to re-clarify that. Ole ala na o te whai atuai. Ole wa se upur ka koe su e hanga ka ngaro leo. Ia fa e langona le fa no. Ona o te le lopo o pe mau kongu mai ai se kadi o le ko inga fsiti. Ai penga display fo ia ka ia sa kapu. E fsiti ia. Ai runga ka mai fam singo ia ka. Ia. Ole o tonga na ole murder trial mua le vavi. Ko ki arua kausanga ka ko whakari mai ai. A le wa umaenga ole matua vavi. Vavi la fa. Ole key factor ia kia o siaka wale whakaronga poka ki menga o vavi. Wale susu e poka. Ai ka kau foi nga vakusinga su e nga ko orua. Ai se e kele so nga malama foi de kele o me ko kupule atau. Ole to orua leo. Ka foi nga. Fatu ai ni vai nga karakarango ai leo ia te i longa farekua mangi me ola si la fia malama kaula makia ai lo laola. Ai mai se fam kalanga le o ko orua o la fai. Sa ka nga mer ko la fai e ka upo fe fam kalanga ia sa. E nā leo te whai atuai. E fōlinga mai matua i au tasi umale nisi. E tā pupuni ma whaamata pupu. Kama fo ilele, pero fo ilele, awangi whaiangi mea ka awangi open questions, e mea le cold whaaseo, so ngali. E te tango e tau mawhai, awana i ni whesidi fo i e dead end uma fo. Ko se paungana mere le ua iei. E lengi open questions fo ngalo le melia. Tu sa utau mo fai fa pu mai tonu territorial su ngol melia. Ina ia va vea inga io loa ia pokaki. Ia maro ilo pokaki e whakangango fo ngofo o. Va ai fale le utau sisi la tu o le ku mai pokaki. Peisa i Amerika. Peisa supervisor for pui. E pa e mai leo mai si leo la pa ma ai sa solo e leo maua. Ai ku marka mano spoka. Ai ku marka mano sud. O fapea. O se keisi. Fapea o se keisi re ku mai e fai le keisi. O kwa la le mai. Au le o langa avasinga. Ese mama malaka. Ese mama malaka foi lenga pu e mai lenga sai leo mai pol mengo mai. Or ka ka lengo vai ku lenga sai mai leo nga mai. Ma fodinga. Ka irofo ile ka irofo ka kai act mai ile i sauanga o Yesu le sasa mai ma pe ko kusa ma foringa ma makar ka renga pu e mai lua ka rusanga rua to le ar poka ki o boko se fa pe o le lo ia le ku mu fa pe se ke si le ku mai ta to wor maraloga a foi mai to fa wa te le ni sita to wa o to tonga sita to wa fe pe a foi mai maraloga. Talo Falava and welcome to Anava Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anava Moana Hotel is a place where comfort, connection and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anava Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration.
With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata or Martin upon check-in. Visit our website www.onavamoana.com. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Te miro wati le ua ono minute u te nei le tu lai ono tautua ma le au unanga le Blue TV ne vangora fiafi tatu fasoai. Ia inisio i unga o whamsidonga me olo te tupu i Samoa me se fo o le whaafumaua. E le mo nisi ai mo o tou e mesio le tōtelo tangata o le aturu o lo mai moa malatu whaatari taripu. A me olo te tupu a oani unga o ne me olo te tupu. E a taua o leo o te lele ta whaasoa a ngā i le unga e ui o leo o ta oto le unga. Ia, wa umar whamsingonga, wa open le ka ngoa i lea maka upi. Ia. Ngā ua mawhaina whaasoa wa peko e sui ai ea se kala peko e sui. O re kima le te tala o nā mea o lai ta oto i a ingo i la tau nei. Pe ai ai se mea e le o fia fia i ungo nei whamsingonga. Ai o le whaasoa la tatou ma le tatou media. Ia, e li se mea la tatou tau fia i fua ni whaasoa ma tūlanga whapena. Ia si vanga nai wane i eise vanga fo i le tatou te alu personal i fua i le tangata. Yeah. Le ataua o le wa telefo itala ma upu a mai lunga ona o se sauno nga le fionga le pale mia ilana fa atal tala no nga tu stala le version te nei e tu sai o tangata su e ia na la walunga ile avatu Samoa ia o le na sauno mai le fionga le pale mia langa o le la walunga ile il fa so ilana sauno nga o la ua ia ile to ali mai Samoa mai e pe foringa mai o le to di male o le sau mai to tonu o le ai already in Samoa o le asa o fa fonga tu i le sau no nga le fionga le panmia o le me mo lava masala o mai kaunga po fa lima le nga ka o le panmia la o Samoa ia le susangi le ka pulo hit and run ia ke ola ia e ave la fa ku kuanga i le sau nga le panmia o la o Samoa le ele fa longo lua lo ma fa faul me nga la o Samoa le il ka sanga le ka o palmia o le mele o ke vai aku ye wo o le ai foringa mai o le e o ko fe sosoangi
e leo leadinga le team pe kau ese melenga pasangoi kalasa a bakungi private investigators e fire maka upule o ko involve in kaka Samoa ka faro ngela raso ren kengi mo kofi e sui komisinga ia le team foi le e fire le susuenga me mo mwanga o ma fofau na mo ringa kofi le e funge sui komisinga a le kofi ska ko komisinga bo komisinga nga ke fa o ngon ka pule pa fe pa kofi nge sui komisinga a ke o baso le kofi ska ko komisinga fo o me mo mwanga o mai ke longo lua e ka kau o nga baku le longe fa kau ko Samoa e fa yer nga luenga le almost like o le Samoa o nga e fa pikola ko nga luenga le ko fa o le su enga ka maua nga lenga nga maliu ya kamale wow o le si va nga fo le o ke concern ai sailo mga ko le li o kongo le team le ma ko li fo li o le sa fa langa li poki le mea a ko la vale a le wo coffee ngai le fanga le team a fanga le sui komisinga le e lo ye li o oi la o fa mea o le go fo ka la ila ko kwanga le mea le la ko fika ka le la ko fo la ko a makka le su nga ko la okay ye ka wia o le sitting fango fie o le mai li o e leading al team le onga wa yelanga su nga mo fai wa uma onga o le ya la uri a fai ma minska o mo o ya fa walo fai ma minska lo wa ya funga nge wa ya fie mea pare mia wa ya longo a fai kom singo lo o ko ka se di poki ke le ma ka ngaka ka ua ka kaunki ki li poki le a coffee le team a fa masanga e lo le beili oi la ko a makal fai ngol mele a mangela la ko li poki e ma li poki li o la me la fai ma lo va ne le fina galo le ya taua ya o te ita fo ino ta fa longo tua i so no ngal fiona li palmia ya ona o le temi fo i wo tau le mo wa so tatu temi ya e mo weni ava no e fa tele no ile fiona le li palmia ona le pisi ai ya te ue o la ofele na fa longo atu e fa pe mai o le mata upulea i le to i le to li ma pe wo atu pe yet to come ai ka kia ia la le ko di mai ava ku nyusila a o le team la le na tau ma watu fa pe mai wo umona tofi o umona filifili o le fisili lo ma fau fa mata e ia ile malosi anga o le komisinga lango o le fisili mongi mai loto does he hold the full authority e nga ke fai aingi ko finga fa pea knowing o ia o le acting commissioner o le alu lo ma fau le atau e me foi le o le caretaker government o lo ke ma fau mai le ile o lo ke kanga mai le scenario nga o le caretaker government lai mangingo le valenga ko ave se uma ya po tia ngala ko faia ma chairman o po tia ngala ko ona ele o ko faingi si mau ko finga nga pa wale me ala ke ko fai o le look after mai fa le tu mau se ia o ile kai me fa ku ma winga ai se fainga malo longo winga in other words nga le wa e look after ai le ia la ko le full authority male pulenga mau sali male power la ko ke ko fai o le fisili la le fisili lo ya ma fau ai so so ni mai fo inisi o ko malama ya ga ku la fongo Samoa wala nga makere ro po fisili o le available mai ni se tali o iai ile ko mesina langa sa ile sa nga le fionga le di palmia na fa pena mai e tau e ia yona e malisianga a o le si mele o ke fia fa ma fa le ya tawa o leo wa sui le nga sui e kuila e pa le fa vai o le makanga wenga o leo o leo to e tu to atasi le makanga wenga o leo mana tuona mata upu le o le mata upu tonu lava lea isu enga le tatou porkalami le fa ma ni ai nga le nga keva e ser ka ma o fawalo
Siusta, a avea ma komisina o leo. Nga le fia ka maloa, inga ua au mai, le whai unga mara swinga nga pasia. O le makanga ruenga o leo, o wailalo o le meka o le ministry. Kusa ua pule ai le mingiska. O kusa maisi me o kusa maisi mkanga ruenga al malo. Bo tusa uma. Ele i whaia la auri swinga ia, ele i whaia ngisi o mea nga whai mai le HRPP. Onga o lea leitu, o le ngau lava o le pale mia le HRPP sa iai. E uma ma control mea uma. O le whai aku la ukala. O le popoto i o tangata ia le uwhatanga o mai ngei le au HRPP ngei. Ma whatanga apalai mai le malo si anga o le makanga ruenga o leo a o kuko kasi, ele o ko iai. Ele o ko iai le kou malo si anga nga o kou kuko kasi. Le la foi na le na fatafta fea mai ai. E poto telefau alo Harry Schuster fa nga fai upu ye ko ngol parmengi. Behind the scene o ia ko kasi nga fa ko ngolongo. Ai tau mo mele. Ale ka wailo. Le nga ka wailongo o ka fa nga mai sa mo. O secret name fa ali lo lilonge le fei kai la wori ia o ngore ka u ku rungol ka ko por kalame. Na si la fia le le fa walo. E ke le mea le ala akupu mai kuo o le se inga haaya, le se inga haaya le ala kau whaingei. Whatanga saunoa mana whaupunga whakanga mili mai vai tatou iai, he contradicted himself. Aisea, o louka maa ku lousi au kua a, nga wha maongi ronga vai kaimi. A o kome singa o leo, lea ngai e whaiairi sa uanga nga renga ru esia ka manoa. Ina ua uma ma pasia le pale mene maraka peneta le na taimere i HRPP. No longer ko ku kasi ai le makanga ruenga o leo. Ai o paua ma mea uma le arana ku ilalo le makanga ru. Ilalo lea. O porkiki. Ta ko ave fa penga la pule el porkiki. Le nga la inga ma fu nga sau. A ko fia fa maungia le pinge o fa makalanga. A to fia fa maungia le pinge o ma fa makalanga. Ko ikiki aka kuri uma ku la e pa kom singa yanga ya. Ko kofi ia. Esau. Kei loa ko ikiki ako kuri uma. Ke lo longa au asi play clock. Te lona pauna tu lou na mai ale leima. Sau ia papari i lorengesi. Nga iei fo i o ngalape. Sui mai iei fo ka i o alo fa solo mai iei. O i lenga kupu, o i le me lenga i lenga or komisinga piko i makangari me lenga kupu o i fo. Hui awai didi. Iken kaio. O le ala le wingo le mele tau fai atu. Ai nga o nga le uai le pawa. O mai lola ia whipunga mai makau ma toe tau mawhai e langa mai le mahalo si anga au kuko a kasi makanga ruenga o leo. Le ala le nā e vai sira ngi. E tu i mai pea ma ku i mai pea e le i kua ngai. Le sao fai o le sunga le pale mia e a vea ma mingi skao leo. Ai sea. Le anga o lai fefe iai wa o le mele nga lako fafaua. Yo ko oye. Ai mo mai leto. Le ala le na ia, laina va ai e fusu kangi ya, ma fai mai e saka kauanga ru ese la aru ese ulo la audi mari ko aru ese man mingi ska leo. O lai fefe langa o le mele nga la ko fafaua. Ma lo lato ma fau. E forever ma fa va we HRPP le puli, il power. Ai wa ke yang e wa ora fa saren sui le ko me uma. Ala le usa fa yeri kanga kan kam fa ko ole laki. Ele o se pale mia nga ke apiu singa le power lea. I run me uma according to the process. Pe kuai foi la, ai kauha i le kingi. E kauha i le me kauha. O le winga la no fa yatu le tala lea. Ele o koe no longa laska ko makanga ruenga o ka ko faia le upunga fa mai ku ko kasi yes o ma fa nga ma loko nga ma menga ko manga o ia ku ko kasi. Ya. Ai pangalea. Le ai o le o ia le mingi ska e pulea. O le ale pine o le matala le ia tau ma fa fonga mai Samoa na ta utino la vai longo. Ina ua to ta ofi mai le su enga le na fai elio. O le ar kala longo nga fai a Samoa. Nga vili mai faualo ya kia. E ka ofi o faualo nga fai meri fa konga rea. O fea langi power kom singa pe a fai o lea. Kari mai o ko wia le ko ke fai mai o lea ma lea.
le fawalo la le le ku ia fo I mkanga le fawalo ale ai sanga fe au mkanga ngai pule mkanga le ka le fawalo ale tasi le na tu to no le parlemene ma alanga lo na fia angelu ma fai mai ele pule aku se bengi ska mala ola kala longo reng fai na vili mai fawalo ia au le ataua la sa longo ke lo fai aku ame la sa a su e po ai le pepelo le vale o le ia la sa longo nga la sa o langa o le swinga le wo ye ku la fongo ma swinga fai au ko ke fei ka mai le fast le fai le fast au ko ke fei ka la le mali to fei ka ya ku la e pa mal la ko vai nga suian mele fa longo ai ko singa le mingiska es ka ko aru ai wa swinga yang ko fai ya yo o swinga yang ko fai ya o ko ya le fei ka ma fei ka le mele ya la ko fei ka le meng fai ko inga o mai la se yo ko kari le meanga fire ko inga e oi fo I mai la I o le tala I le mata upu le ma te fa so ai le atu fisiri ku kasi nga ua kofi a fai ua iai se kako dale team a fai ua kofi se team lea according to the sound no ngale fionga le parmia and I'm sure yete ko su se kai me ko su mal parmia se so ngeve e ko fa la kele ma ka fa mangingo ke isi ale vala le e vele mana yo tatu fa so e ka ke o le issue ko ke le understand the leader fionga le parmia ma fa so le ma fa so ai a fa pea just in case e moni ma fa maoni ua mai anga kofi e le o lo avea ma kome singa wha le tu maule nei taimi langa team ai le o la vea ai le ngori o wha tau malamalanga wa umana mawhisiri ngia rio o mga mawhisiri ngia mua mawhisiri po wha mawai sa ukari a rio e le iro e yesa ngā mea po ingo whera ngā kala to e latu whisiri lo na lua o e to tonu o le team lea sau le tali o te le iro fo i hau po wa tofi ana whera na team e ke le a la story o le mea ai ke no for team le e le se me le ka nga team le e ka ngo fa lo so fa o le ko team malako makanga yo malako ka lengi fa pikoa like a forensic specialist investigator specialist o me o mangi I team ge ai ka nga he de elio o lio ka nga he dinga team le a sisi ya me e lo fa nga team ko po ai se ka ku ke vola por ai o lenga nga kofi ka ngi pe nga fa a o nga fa fu me fa pe po a men ko po wala nga le fo pa mi e ka ua ke le ka upule o sua fange yo ke ka ki ngoa ku e ma ku ai o le ka ko winga ai ko kongo team le and I'm sorry I have to say this I'm really sorry a fai o de team le a ye sua fange sa mo mai ka mai ngonge I te tawaina matua I tātou soro te e lava I le me ngatai. Le anga o ka ngaka mua ngei le lo le kari konguinga mai le kaung kari konguinga I skoe susuenga. O le ka ngaka e suafa ia por taua. O le ka ngaka lea, kasi rea ka ngaka wa levanga kaunga ki lia ese ma mea ie fai susuenga. O loo fo I talitonunga o te le talitonuinga nomen. No. Le kari konguinga. Sapangi. Oi foi, kupai. Kupai. Ne ai. Kiria. Kiria ese. Ya kupai, la ko nga le. Foi. Por tawa, tu pai sapani. E o foi singia ya nomen. I'm sorry also. Jeremia ia o ke ofo. E o se sa fa I rungo se lau e ngi kofe makanga ia makwa ke le lopo dan mafuanga le no fo la. La ngai le ona vea ko ila kadisi wo ke le lopo la se mafuanga la nga kaula vea ele ko nga. Wa fo la fa per la ko le nga fia ele amakanga. Pa per kofi. Ele fica winga mea. So se sia la ko fia mingi le ko nga ye. Eu fa ya fa mosaka le ko nga ye. E mafuana la no fa ya tu mo o io e tu no foi fa fo ma ye le vio nga langa wa umana sa no mai. E o ya ye le ya. Ma nga ye. Ona ya te. Ele te tauna iai umanisi o ila tau o leana ai filo I nisu esu enga mua. Ai a whaina ele iai. O ila supervising a team le. O lai iai ia lea taua. O lai iai tangata o te lalonga.
e sidi ele mai wala ngala va kuia fa pia ina ua var fonga va a o fui a vai i ken kai o inga le me foi le na tupu le na loka i ken kai ai uma enga wo ko e malo o nai to ina ma tutua mana i tamasingia uma le ngai ai kama uma nga la ku roma iken nga wo sao kokong promote mai loi lunga le wadi ia le sa wai longo sa wai uma le au karvou le kulo ai fi uma ngai ko inga ma ko kua ia ko kele te lo la la kama nga la sa fa ku so kama nga la kele la ia le fa ku ko i lo te no o ke yo ele onge ka ko la ia tasile si tangata mata utia lava iso su enga lele woto e vifo le woto i tonu ai ngaru ese fo i o tele lo plan ma fuanga po le fia le woto tasile malo so fa tomasi ma sa mau tele ti pasa tangaloa ti pasa Samoa o tangata nei a mesele si ko kele ai mesele to tele o la tola ye keti sa kasi le ka ngaka makaukia iyo sala leango ango ai lai se ele ongi lai o ke yoe lai ko kele ai angu sa ka ko su enga e sawilunga fa rongo kunga o ingoaia a le wari inga ile ka su e ke fongi le loa ke fongi ka ngaka ngok mala ko le loa laptop le loa me uma fa bena ole me konga le ngo o fiwa ai o ye di o pikas ngo di o le head le cybercrime a le a fie ke fongi le loa malele o maua fa fe la o nga su ke fongi nga pa fa ile ka ngaka o le ka ia team le head le cybercrime o menga e ka wa ke le o di langa ile ngaka nga e langa li pokinga fai a o ia o ka ia cybercrime which involve ai ke fongi ka ke pisai le o maua na tun wengala na le na tafayatu la tala o aka whaalongo longo ku ngeia e tantere i loa tonu po ai le komiki le ua le kurupu le ua fo le ua piki ai ia te fo tailo iai la iai le whaato whala inga le whionga le pare mia e tu sola na saunoanga ai o lota mawhau malota langona whapea e avaku whaapi ko a le ongorea li de la ko Leader la ko so suenga. Le winga la tatala. Ia wa avatu e fa fautua. Sa ko ifo tailo ia ise. Wa ia le ronga le ba. Ia avatu nei la le au ia le New Zealand nei po Australia e vatu na le fautua. Ia o ko si le fiasa mo ma ka ko lo me mo e ile kai me kali e fo ko ngai kai me re kali. Mai mau ngor kai. Ia. Ale kai ele lo ia ko New Zealand fa ko mai mau ngor kai. Ele te tau ele ia wa para e fo ku ngola ia le a wanga le vakor fo kuanga ai ole uri ka wa ku le plan a ole uri o e se me la o fa ia na wa ve ma o te a fe fo ile to te le o le tato wa tunu ulanga to te le ila to na mai alo le press conference le nteni to te le ila to na fa ali lunga social media facili ia manatu fo i malangona ya ai ri tele tunu ya e to e vavala mai fo i to e fa mani no ale tele ai te o le keisile ngai wa ke le ai le ngulu a tala le ali to wa o tele ia ese mari ka ke le me ese ya ke a wa ia o se fa sala lau ngau wa au mai ale mori mawar kamale e la koe fo i mai ala upule ne vanga na fiafi. O te lei loa i le vaenga wha upu whai. Ai tu maulo ufa tua e le molo aua ma koso whapea. Ma uma e ai pe ua wha vai inga lea maka upu. Ai lo tali tonunga lava ia va atu le whaafonga mai a le sunga lei ataua. A vai e uma le paia inga le ngei e le maua le kari o le melea. Ia te aula. Kusa o le whaonga inga o le maliu lea wa treatai. Kusa o le maliu wa ia ma le mori mau e sa. Ai o le koso kosonga le la koso ai. O le koso kosonga e ono whaonga ina mo le manu malo ina o ni palota. Sao e lau kana le kofai.
E mafuanga fa yakula ukala. Onga olea. Ua kele ai upu makala ma le mau kala ese. O le sau o le kauwha makau. O le sau o le kauwha leanga. O le sau o mea leanga uma. O wha masingonga. O wha masingonga. Lea ua o ui iai. Le fo iai. E lea le vaku manga ia. O kele i plan e whai atu la utala lea. A le ua sau wa ua ulangona ina. I guess I have to say this. O le sau o Samuelu lunga o le porokalame re ngei 5 kausanga karuai. Wha. O le sau o Samuelu. Nga o i o inga nga kakai mai ele nganga pa ia o le tua. Ma o la ukala lea o ke ku maua ia e o ilo woki maro ku nga mau. E le o se mea nga fafau e kangola audi e kuli mai lunga o le porokalame le pe a whai o le kuki fia whafonga ia. Lea. Le anga e o kala le kusi pa ia o ke makau fo ia o e whango le wha moe moe ka ngaka. A o le sauar kama lea, o le sauar tangata na o iloa, e ka kau o nga whaakala ngoa, o nga olo i eise manga o nga lau warunga i le keisi o ka mikiki le anga maliu e au ngoa male maua. Ai wa avea la le keisi lea, maa la vaa o le pipi i ei kokongu o le porkiki. Ia po ua makua porkikia. Kako sawa ya la i whapea. Political case. Wa kako fiwa la e koe koso esi. Ua porokiki ar case lea. E ui o le mangingo i o le au mainga i runga o kama lea. Ai onga o le leanga. O le kangaka leanga sauru kama lea whai i elanga mori mau. O se tangata porokiki. And it happens to be an opposition. Anga sau ea le kama lea malanga mori mau. O se pākia se kasi. Le vanga mau. E le whapea. Awala ka, e le se kusi ka kolima, langa it is what it is. Ia te au fo. E alua lu isi kai mi o whapea mātalitara noa fo i martina ole ai. O whapea o koru. Se anga uru fo i le mai mora kai mi e karia i le mori maur kamalea. Mongia, ai te lo, o te toi no fo mo o toi fefe i le akua i o whaiaku ngikala. Whapea o le tua, e whaau ia ku fo ia o inga ia se i whaiai ngā rue ngā le au. Ma se isu engi ai runga le mafua anga le anga la inga ngau ma whai aku, ma whai maila kou kangi e sui le mālo. Ai e koe kau whamai wa e kau regretting. Le la le nā wha mālo lu fo i le whaafonga mai e le whai ngā mālo. E pei anu whai atu le iataua. Le ai o hau ke le muri kau waso i se kulou. Le o whai atu. O ke le muri ka waso o ke alu ai lo i fa maongi o le tua ma sa ilinga o le mi o ko. Ia te ka sire va e nga lau lunga e ka kaunga a ver fa mua. O mea se lau e ka kaunga fai mua. E au fia ile lo koroko yo le keisi le o ka kaunga fai. A koso ngei ma uma e nga ko fefewa ia le o ko ma ko fefewa. Ai kapu ai le ferua ia o kaunga la ku Samoa onga o kanga ka le ua ka ano le kingo ma ka ano le anga mai a le la fele le ai solo o ko ma me uma ia ma ko fefewa to me ele o le ami o kongu le kaunga ko faia ele o le ami o kongu le o le ami o kongu o le kako wo mai e fai ia maua melia a faia e fo i ele maua den e ka kaunga fai le soa lau puleng wha au mai a mea. Ai leanga o le fo ringa mai. O le a kosoa ia. Ia le la ko feo ai ma ko fia. A le la fai fili mai ma fai fili mai ma take personal ia ringa i mea. E oi. Ia ula. Waka kaunga tu something le mea. Ka kaunga fai. E keisi le a kelele. E kakau. O le kele o whawhikau ni le kupu kongo le whainga malo. Mafua ma le keisi lea. A le whaiala se mea le keisi lea. E umaro wale 5 kausanga ngi. O kau ar keisi lea mwhaaleanga mea i kongo le malo. Yes. O le kele o upu leanga inga e kuile epa o le pare mia. O le kele o whai mai la whaasara lau e whafo. O le kele o kako vai e whai ngai mafua ma le keisi lea.
ia le kofi le team kofi ke le lopo ai kako mangel team le kako for analyze po ai kakai kongo ai le kong kako loinga la ele pe fa mau ngi kofi nga pe fa mau kama le o fungang yo o san ka wa pa ka i face ke se ele se pa ka ye san o ke le lengo para ko nga mele la ka oi political prisoner or cover up prisoner ngana le te fa ye tuai o ke mala le ia le ka ronga fa porkiki o le wa savali se furu kausanga o ka mio mai ai ia male mau kausanga ngo ka muri ai fo isio ka mau ke le anga komiki le au porkiki le anga ma porkiki minga yo le leilo fa yat at the end of the day ele ai masa o me o mau mai ai ngei mau mea lo fa yat ele ai masa ele sa u le ngai ko ke si la fia o ke fa kai le a tau le anga le o ta fans fa kai wai paunge yo ngai kanga ka e anga le mai o fea le mea ka ke fea rua ia e o mai fa kai mai ya ma ua me se foi ko mai se lengi fa kai kele apa wanga ngai fiso songi ai se mea la ua lunga o ke fia ai ngai so i fuanga o le asa u mea sa fai le fai ngā malo o le asa fiso songi nga sa e fai awa a fai fo i o kei loa ya a whaafafonga mai le uso ia Samuel. Wa kele le ngei mea ua sa iti. Wo iai ka ko keisi marka ko maka upuonga o lau mori mau. O maku wa kele lava. O lau mori mau. E le ifafa ua e sesi sau mori mau. O anga e sau e mori mau. Lai whaafonga mai fo i ainga o Samuel. Ai a hanu aru sua kanga o le whaakele muri ange lai sira fia e le akua. O ngei mea uma nga e whaia uma ma e kai inga se uma airi ko kere o kangaka ma le larolangi mea uma. O kere malama po le ale mea la e wha umi airi mea lea e kere sau ka ualanga it seems like o roa ngofoanga e ke ngofo wharpui. E mo mai le atu. E ke wai fōringa mai e ke fiu e ke fia kau karasao pe kere kau karasao. O already a make le decision a kangaka e marolosi e whai unga. O roa ngofoanga e ke ngofo wharpui. Ke mari o wharpui. E oi. Ai awangi ia vea le mea lea. Awangi ia vea le mea lea o ngi folanga. Awangi ia vea le keisi lea o se awala. E whaao ngā ma whaao waipea. O ngā ka alo le au porokiki ngei. O ai e mahaloa, o ai e whaia inga. Ai whaao ngā haere mea lea lea le o ngi poro soka mangi poro laka pi. O re ola o ka ngaka ia. Mare kamari anga le reo ka ngaka ia i kua o le mea lea. Ai peila a tau au na whao ngā. O awhia ea e su e. Si ngei kako ka mai a kungu, uska mai a kungu. Ia kia ufu, wakau ngasu e kau whinga mawar kau sanga ngi. Ale ai. Se le whainga e kake le au ngaka male. O le mele o le whako e se le a kungu, umare kau karasa au le a kungu. Le anga nana ufa yatu. Ua makua avel whakua kuanga pei o whakua kua keisis. Ka ngaka ie le leo la tau mawhau isu esu whakua kua le mori maulea. Ma e o mai le so. E le manu e luero ukari kongunga li ataua. I le mori mau Samuelu, and I say that with the honesty of my heart. But what frustrated me, o le uma enga pei fōringa mai, o le la kako vai kua, la ese mea la akingo mai, ma ese mea la kukupu mai. Ia mai mea kako karangoa mai le amakanga ma mea nga kakau nga whai le, forfolanga nga whai. I think I had enough to say. So ngoi atu. Go break. Let's go on a break. Te wha uelo le tatu pokala me ne wangara whiwhi. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem.
Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. Keep the flame alive. Some more strong, we will survive. Yes, 685. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Tebro wati leo toi lua sumi nutu talo li tu lai fitu. Le ataua ma fa malu fo ili fa fonga mai le tunu. Ma fu na fa tu la utala le. You know, it's just I say how long on fo ile nei fiaf. Ono le tu. O ve ka ukala fa mauni. O le mele o tupu mai. O lai ai ka ngakala i Samoa e siria kule la ko malolosi ile manipulatinga ma fa pio pio ingor kula fo. E malolosi ya ko la ko pawa ngai lo ka ngakai ko ngore malo. O leo ke lo le. O lai la malama mai lai makua manga oa ia fongo koe manga o pai manga o la fai o ke o kung ala for fola me kula epa. And I know for a fact o ke kaungu o kuno i Samoa. O ka le wali ia lai e o kongon makanga ruenga o leo. E o tonon makanga ruenga o leo lai lau te whaatalitali uma mai. Ona kau fia whaafua se i fua le o au i Samoa o fisiri o le a se kula fongo o usodia. Pisaiti lo kau kala i wha maongi. O lai sira fia il whainga malo e wha maongi le mele o ke kau kala kuai. Ai le ma whainga la ko whaia se mea. Pe a o aruaku. Nga kau fia fua leo au i Samoa. Kia iei lo ki ngale kausi ma kia iei ko rua ma le ainga mga ruenga ma kau kua. Mau kiuke Samoa. Mau kiuke. Le angole alanga inga o le wha maongi mare kau mwhai ngole mele tau mwhai atuai mo tatou uma. A alfisiri. O iei la se fesoso nginga e o lo i kukongo re malo. E mwhai inga kako i oe whaakasi. Le anga ale vave nga su ean melea. E le whaakari kongu inga ka ngaka ia langa e kasi ara mawhauwhau le mawhauwhau ai. O re kau whaleanga. E whaososo mai e la auri mea i e whaiak. E kasi la re kakalo le whainga malo. Whaamole mo le whairoa la mea ia. Whairoa mea ia. You have the power. Power face o se mea. Yes. You have the power to do anything. I re suenga o le amio kongu. Since o a whela la amako la ngofo i lava. Leo mo kau sa aku. E reise se pala ai la ku Samoa ai a guarantee mai la se se kupe kele kau se lo ainga. Ma guarantee mai man kupe kong yai le mau suia. I will jump on a plane straight away.
Langa o kere fefe nga wa o ka ma o kere fefe se me ka o su enga le mi ko. Le lo ha o se pela me nga. Kere fia o vale de kingo me mau langa ka kere o ka o kingo. Em fayang ko o mai fasia o kingo o ki ka ya. Ai aka ko wolo ele me se iringo le mi o tonu. Dai lai ka ilo se si ke wa ru su enga langa mi ko fefe. Ai nana o fai atu, ela ngona le wha anoa noa, ma la ta wha alongolongo, ma ta wha avai atu. Ei, ka kou fo ia, wha avitei tele a, li to tele o tatou le, ala fesili, o a fea ea. O le aharu fo ngei kausanga, o ka ko launga inga ngei mea. A wā au te whai atu la utala monu. Anga o kuila e pale iei le power mea lia. Wa lewa ngai kangu malala umar ko kele lenga forforala mi o kongu le. Ele ele fetu la seso se abusing o se power. A o malanga faianga. E kau ke koe apaka ku fo. Ia wale ya ko angi fa mau mau wale ya ko angi fa mau mau ngi me. O le fo ya ke no fo mo ma fo fa le ya tau. Ai se a o ke o ti ai Samuelu pe a fai ele sa or conspiracy. O fsili ngai lo ma fo fa. Ai se a o ke o ti ai. E fai disi mea a koe create lis ka mai mea. Langa o leo te nofo lava mo ta fisili lo ta lotu. O ala mea ia kiuti e Samuel. Ia a fai o le kiuti o le winga ila ufa winganga. A fai e kiuti o nga whamai o anga kala i rungo le social media. Lono winga o le ruling le nga fai e kalasa. E pepelo le mori mau Samuel. What do you think? Langa e ke fiu e whaapalengi ro mawhauwhau. Po o whea lai ka oko mai e le whaalilo lilo le whaingor kani dea. A wasa ka kau. Nga ua umangi i kio te uma. Ai sau se whai unga. O lo e su e le hit and run. Yeah. I e whawhiwhea nga su e masu e ngi maa. Ai kango ngi e ki ngofo i ro mawhauwhau. Ma e kango e whiliu liwa i le whai unga lea. E whawhiwhea nga ka furingi maa. Pe a whai e pepelo le mori mau. A le maa kele. O le maa kele lea nga mori mau. A whaila e pepeno o le o keo tingeri kamale e se. O halangi mea a maa furi pe a whai o le se mori mau. E maari e fo, e kasi le mea la keo te harassment. Ai baru o ngalala. I ke awa ia o ke le lenga pisi me fore, kaua nga whai fo le kaua nga whai koe kawhi fese. Le o kupula. O kosa o le whai ha inga ia ngofo i pea, ma ngofo i pea sa mueru kongol whatupipui. E le mawhai nga kako, it does not even make sense le soifuanga ngei le whai mai free Samuelu. A e sau marakala, e siri aku sa o loko masefe kongo whanapui, that is not freedom. E le o se ami o kongo ngā le kau ke pisai. A la me rin ka fiofi. A la ka fiofi o nga ele mea sa o la ngofo Samuelu. A la ka fiofi untas e Samuelu. Anga pepero Samuelu, wole vanga ku Samuelu ia le kafao ma le whai mea kau whai. Lela nana le no fai atu whapea. Wa kele mea wa tutupu maliu ka kaunga wa le fai o ora makai kausi a inga oro a inga. Ke sira fia foi le i ataua. O ke whearua i mea fai alo a inga. O Samoa, o ke aru oka yeyo e foi lo anko lai maliu ke mininge e le uso ro ka ma ku lou a ko fasu mureku. Ko ngerio. O maliu ma mea ka kaunga o walu iai. Ai ona mele o keiloa, e kupu. Ele ai se guarantee o so o langa o lai ka ngaka lai fau kongia o kula fongo. E kusa lava fo ila pe ka ke kauma fai e fight le mongi. E koso a ele au corrupt lai ko kongu yo, e koso a se ia umi, ele o kile pole langa o Samoa mau ku me ala ai ngai Samoa. Ai langa e yo ki uke mau vala awinga ma me e fai ngai. O ngei o ke ngofo ai o ke le ngofo i Samoa. Ai o le ngei o le a ka fiofi. Ai awaku lai Samoa, kua i mea. Ele se... Ele ingi guarantee o ngi kupe ma mea u malawa whapenga. Lela nā le no whai atu. Waka kaunga ko wo o kai mea su e ai. Se i whai pe mo i ale ai, whai ngofie. Whakea. Whauma. Whako ese i kangaka ua kua ia. Whai ngofie. E lo foi kar kongonga, wa vevesi kerere mea.
wa omi fo inga alau e ka ko e ve vesi ai le ku ngu le mele o ngo le fo inga e fo folo o mo ma vesi pe ya le mai ai langa a fai e kolo le mai le e o mai a wa fa ke le wa ma wai maresi mai punga ai maresi mai fa sona le eto ma nga fa uma e ku fai le me fa unsolved crimes fa malulu atu lo fa fo mo le hai e le ai ma so fiu la mi su enga o ke o fa vai vai but o le ai fa leo o ko leo la ngai ko ke le fo ka ko ai mai se nga la ngolongo su e fenga malo e o fo tanga tala i tonu sa mo la fisili o afia e su e ngai me o afia o ko wa ku ro sa mo ni kanga ka su e su ko ai nga ko su a le mo wa wai o ma ai le mo pe le mo a fa le mo e ta pa time mo ka ko fa ko ese kanga ka ia fa ko ese pai ya pai mala fa po ai kanga ka wa kele nga ku ia wa ka nga fa se fu ngai me ia Pasi community masih. You know, olo fango nga li ato. Pe la tu mata upu la ku le aya I don't wanna fo nga le ile hate lo ko se kanga ka no. La nga o kanga ka ke haru le roku. O ki a ko ngoi fa nga ko finga. E le ka kau fo inga ko fo se ka iso loko. Kulo. Ele ka kau alanga ia ke a fai ole ufa ala we le tu e fa ku fa nga malo wa ala fo ila wa ka kau longa fai ya alanga e fa nga ka nga fai se me pe fa pe uma enga ole wa ku fa nga malo e ka wenga ma ka ko sa ro ko ala ke vai e aki ri nga se kia me personally I'm talking about myself yeah. Ele o kai fa vai le fa ku nga ile ku o ke fa ku ile ku o ke le fa ku nga ka le ngor kala le ar ku spa e fango le fa ku le nga ma fai fo inga se ma sasir nga ka ile o ka kongi angelu ai a fai e ye se kau pula ngi fa so ngi e fia e ko e fo ku wa ye malama at least you hurt my kai kai ia la to fa longoina loko malangonga o ka Lenga o ki fai ako le akawa. Ele ai se mea ele ka kaunga waru se fare pui. And I know that. God lives. I know that. Ele ka kaunga waru foi o ngor kau o fai ngor ame kong. I have not done any wrong. Yeah. I have not. I know that. The truth hurts. E ki ngale mea mongi le whaalongolongo ma le whaafafonga. E ofo ia ka ika. Ai ar kai me ke roi wa ese. Awa ka ke fa vai ali i fa ko ese. Anga ele ma fai fo inga ka ko so ai te. O tele upu matala le dei vai ngole fiafi. E ma fu mai. O ngo le wo fa longo aku mar fa fonga la hotel. O le wo ko fili e kanga kala va ngei ngale ai se ka ko fa ko kuanga nga ave ye mo. Le falling mai o le la ko fili ai la ko le team. O kangaka fo ia la kofi le team le o kangaka fo ia ko ka pungi mea ele se so so nge mo le o le ko fa akilinga ka pungi le asiaka o mari fo le wala nga kilo ke fo ka ke kalngoma ka flu inga me fa pengi kelo inga anga se me ia se aso ka ke fa lo ko luai e se ser melia mo le banga ku le se me la ka o fo e lokengem ka upo lokem ka upo ka kele o mai se revenge o le ka ke mai sula mi kong o longo winga la kala anga fa pe e se ma fo le ka ua se pe umala vai pe pelo se pe umala vai e sa o mele ka kele o fi ngau le ya kule pa po le pipi o le ka ke fi ngau le me sa a an ka lo inga se mo le ban ku mele ka kele ko fi kal ngoye a kongwa e nā tōnu lava lea o te whaia tuai. Al tatou a kako ke le whai aku hear me out sa moa malau whaafonga maua. And I say this pe whaangongoa ingisi i lau kala la whai atu. I say whai aku pea. Wa ke le kala leanga e whekongi fo ia ka ngaka e kua ia. Wa ke le.
Wa tele tala leanga, tele fai atu o tau o le ase swing, leanga o winga fa ke riso ye ire kai mi ke kalia ire me fenkan kalia. Ia kea, wa pepe fo I maki ngaro ka ngu. Ele ua ea, kua ia limongi, ka u limongi, kulo. Pepe fo ilo ka ngu. Meo, alana winga o lefa matalanga. Leanga o lai leise mea ua proven. I le court of law. Leanga mai mahaue pe anga whapea e ka uloa ia limongi. Ka ko ioe umalola ia lea maoli unga fo inga o le whamsingonga. Le hai. E kuwa I o kuwa I mai I, kuwa I mai I peia or ka peia or si so fo ile. Or kaimi wai lunga lesi or kaimi wai lalo ai lunga whapenge. Ai se ilonga e mawale I unga o ngei mea. Ave le whamsingonga. Oka se kuwai. Ei oi. Lala ngā rea lai na tawhaiatu. Maka upu foi lea. Ai a ka kou le koe pisa ni maka upu lea. E fesili pea ka ngaka, fesili pea ka ngaka. Langa ele fesili o e fesili mai por kalame ni. Fea ua fai iai. Fea ua fai iai. O lana mea ua kupur kou a mea kongu ren kou pisa mai iai. Sau se ka ikoa nga ke molia limongi. Inga ia fai se susu nga limongi. Inga ia wha mai nga fai limongi ia pea fai elo ia. Alfa arwenga ka ko pisa lai si wanga charging limongi. Ka kaunga wha maa fai limongi ia. Charge se limongi fai sunu suenga fai sunu pamsingonga. Inga ia mama ia. Ka kilo mo ka upu ka koanga ia sikanga. A fai lana. E winga na lele ni tawhaiatu. Wha soa haile nei vai ngā o le fiafi. Aro winga kongua ngā lea le inga ka whaiaku. A koe fo I le whainga o le mori mau o Samuel. Lei a kau. A toi fo I le whainga o lana mori mau. O le mangingo I o upu ngi. O le Land Cruiser. Ma le urupo. E kiria are kala lai whai mai ele I whapea nga specific le kala Samuel oi. Nga lai saurunga o langa mori mau o koe alu koe whaarungulongo. Rewika e alena te whaiatu. Ai anga ua ua ave lore wha amuamua kara sanga lea. Ora ka kalo a lea male anga vai. La o fionga ka ika I o le malo maraka ka pengeka. Ai ape a marili e ave lore ka ko wha amuamua I le melea. Ma ngai ngisi vaenga lai ai. Ai mawhai ai roo kari kongonga. Nga kau ko aria maria isi vaenga. Ai ave lore ka ko wha amuamua susu enga lea. Kere ra aura tawai. Ave ese langa wa ele ka kaun ka ko feola le feika. Lo ule tel to nunga le atua. O ke le fia ola o ke ika fua ya limongi. O ke le fia ola o ke ika fua ya kuila epa. No. Leanga o lenka ko kalango issues wa umanga race issues. Ai o le mele la kupu. Leanga fo ilai fa kupu mai pea. E fesiringia fo ile fa maongi o mako por kalame langa lai fesiri mai. O le me fo ile tate tau mawhai atu e fina watu. O le transparent, e le o la lafi mai le whai ngā maroi kua o por kalame le ai. Ai langala a silo a le whai o ngā whasanga mai lo leo tangata ia. Wa kaunga avere li ile kula fongo, wa kaunga avere wari ia lango le awali ia ia le ngā whamai. Ma vai lan tātou ia. Ai le ngofo I kaka ko lua kong whaim ka upule, wa kau ama molia Samuel Pipelo, ai molia ia whangangi limongi. Ilmon mau sen. Ya. Nga wa eno ko rua le se fa sanga I lumo fam singonga ma fai mo mau ma fai sue po ai. Wa mau war ko rua le kar. Ya. Por karamena ne vanga viafi. A la sa tau fa fonga. O nga ko ke lo ayor ka ko por kalame sa o ar fa soa. Aki nga ai ka ngaka. Fa maru rua ko ele ku kusaro ki nga maro ki nga. E kai ya nga fko nga I ro ki nga maro ki nga. Tau te vai mai o te atatu mo fia. Ai ua kele aku fesili nga I lo kati. Nga ole akua o ke fa kua ia. Ma o te fa moe fo. E nga ki kari fa ariadi le maka upu lea. Lea nga ile ka kau nga ka ko sai kia I se fa maongi ma se mea kongu e kaunga fai.
ai a fai foi o ngei mea uma nga kau aveinga mainga ua makua I faa suma lieinga umo kako mafau SC. O nga ore mori mau ore kamare o Samuelu ma a whafonga mat. E le au ka asia kai whako ese I kangaka. Ai o ke le fia ola ma so uloko ki ngā o ke le fia whai fili ni kangaka. Ioi. E la ikiki kere le soifuanga ke uka ko whioki whafuose. O le anga sala mua lea le whainkaanga wha mangalo. O lo woki lai ke ika po o a umangi mea le lei nga ko whaia. Ai a ke iwa woki kai au a o le yeile mea le I le wā mangai ngei mau kangaka. E le sau la pai ma la whai. E le sau ia kangaka ia forfola le ama lea. E kou kere kuku mo le anganga oa. E la fwere ngā e kau ke umangei mea. Ai o le mea fo I whape ngā e kau ke whikala I le ato. Maro. A ke iwa uma whafuase e kuse. E whawhewhea lang ka ko sao I le ola I whawau. Ma whai mai le ali ai ku pea le ika I o ka koro. Ia kea, upu ia wha umai lau kaka. A ua le mwhai long kako whaia su e ngore mele mara mio kongu. Kako koe o mai ko kongu e koe mai e fusi mwha le lei whako ese resi. Move on. O ia lau kala. O a peri whao. O mai, mo ia. A uma e le mwhai kako sora au tina. Ma le mwhai nga whaia ngei vaenga. Ia. Kako haru noi leanga whake riso. Wha maualalo. Ma le loko ki ngā. Whako ese. Fusi. Kako koe anga I le luma wha umai e mea. O lo whaina wal kako ki uke. O le vai, le haka umar kako. O le vai rongo wha o le whainga mano. Vai se furu wha. Ia. Wha marululo sa moe lau wha whonga maua. Ia. Te tele pese ngā e matua I leo o. Makua ku ia ukou. A pia ko whak. O ke re o langonga fo I langonga mawhakia. Lei kau ke kuku whakasi. O ke langonga fo I o leu wha leo tau langona. Lei o leu te ono sa I whawhikai e o loo meri mori mai. Ia. Ai, e iei fo I kai me kakau wain kako a vear kako ku analo le alofa mongi o le uso e alofa mongi. E whai aku sao. O le uso mongi anga. E whai aku sao. A orka ngaka leanga le ioe. Ai u mairo kua. E le kufa akasi e kali o pupuanga. A orka ngā le uso mongia e kufa akasi. Fia. Whikangisi ho, e whikangisi whakasi. Ia. Ia, tātou whira ila santaia o tātou porkalanga le tuta ia. Ia. Ia, anga le leile tua. O se maro longa le le fiafi. Ia te ia turu soifua. Ia ila santaia o, mōni si tātou issue. Ai mo le fiafi, ai si atamale ia taua. Soifua. Soifua me muia. Ngai no